ba ye de sa obeye da be no fire service for so mu nyina kom mo abom se ye pelu kota ye ni no man ne kola ko bia mo ye be yi na dindi wonye na aye se na ehwi a menza meka bi ma ye hwe kumasi yie ye hwe ne ye ni ya ebe ya ma ye yawo esan se obi wo ho now to say baby a wote ne kwaku se de wo kan utimi se ho ye kwamu pa ye nto aba no de roba se ho mpabo so ye nto aba sa na efri kuma kwa brane so betumi afrika me waje bribe wa kama na tena ho Ghana black mentality NSA wo ma bribe kwa de kuma se de wo chen baby a bribe wo mo she white bribe me na make cho bribe fo no me si kuma se chen baby a because ye chen na obenya panimu bia ye dai ama ko jatwa na kwaku nim de room ya transfer obi ba kumasi ya kasi kumasi na ko wanye ye dia onye ye bi ani aka ne sa kumasi na wo kono etie nto ba ne wanye ye a wonye ye bi eto no ba je chiri tim se obefa ye on kan amanati ahye on kan amanati ahye enti we ya ba fufure na se nwanwa ya ni abre na ya asem ya hwe ne nka ne ye ya asem mewra ho bichabo meraho bichabo amafofi papa ejapade asei bichabo amafofi bitri ase amfa ma bichabo pa eyi kwa na nka hodan a nti ba bia duro no gese ye twai report no ne yehwe di nti a ejan baaye na ndi je mu enzi dan zari ya mbe die bi onyame abaka obeka no obi nu aduane enso ye hu se ye men kampe sie se ye boje bia pai no ma kan se ya se ya na awraho sem wom ni se yesika kakra ye de kwa akoye mikrum kwa ni asa acha magwadifo no na gan na ekọ nachi ne atia sa na wom o awraho sem wom ba ko no ubetwa de pepepe de no atwa de pepe ko be se ye nto aba ne yenyai hwe otika o 4 years ya de wanimu unim na ne ne wo de aye nwoma yi ya nto ama wokura wa judi ko okomso firi manhia na wo ba aduma ba ya amane ne amamera ekwan num edda ho adentina sa de na enkoso nya adwuma edda ho papa adentina ke me fo mo sha white no e sai no enkoso nya adwuma opimso be se ko ya no ma sa de ade abese so mu dira wo ye den adana koso Ghana e ni kumasi okay Brad Nyankopo man fa pictures na ama ke de bigugu so kan ne ke kan kumasi asa kwa kuwe ijani bi ni o e de be na esi ye pa abrosa no sorpa no jatimi to sa ntimi take e japadi asei ube kom grass to wura bi no wo hye no adane piece na to ne dia tum omoto wo se omu bebre so nsem hunu za ne dia wo tesoro wo kone obi ba onim se yi na atom ebe wi ye nka na ewum kuro ba bia mo amudi ati sei wo be ko na wi ni Italia no wo bode pra no to kone wo mbense kire nka nche no obi timi gina abrosa so wo video obi a wo wi a obi na ni abu anya me mobo ukọ aduma video bebro mo na ye obi wi a obi e kromfo obi ba ba krom be dini dwa no de camera ato no so obetia ze kromfo anase mini aba so video no no wasra me yawu ya na tena story ja to wo sto ma me kuma bro ne free neba me ma me free brass ba ya wi an video wo sere na ja to wo sto ma be dwene ho ye nyina ma de mpa ma yetimi andoto ne ma ye na asomdiem na ne yenko ye de ye wanya o de mfa nye onu ya simple upona ko fi awo dot no mo wi akonom wo ba adwuma wa ba adwuma ye de ti go ma chana ni timi traffic no onom dot ampa ya ne card ye ba wantu say ye jade no watimi no police ni be na timi gina sa angofo ne tiom no ma Ghana ni obeche no wa no ma otimi no na watimi wo twen ade no so atima wo tuni ye ja petrol ani ja ho asem ne ye kai enso ne ye no atwam traffic ase obewuro grass police bi so na se mu kan jot nko a emre bi ani no no wode na ayi o je wan dia first man ma issue ne station no no wi am to ana sa na ye ji ja to China ni bi ke ma che na ma be mo ba be o na ye dey omo majapade eno omusika hye no ye be mo mu nyina ya ko mo mo hyeden apone ba bia nwie o enye kumase nko ne ja to ne mmom si ehwede ye ba bia ye tie yie kumase ehwede ye ne yie emu adwadifo ehwede ye ne yie a ebe ya maye ya ye tie ebe ya maye ya obede ne wadum eje boni dum be ye tene obede na fire service wadum gawi na haya abruchiri nko modum ne dada helicopter asem jenso ngumsha nya homa ne kwetia
ahomani eliminate eduru ba bi na regional minister ka de the fire for no koto ma nwumere no koya to nensa koya ensuo ni bi ni ade ni akwa anu na ya kan ya kadi mo elu ko takura ni won wo de kan ba me hu effort kakra ehu se ni aban de ma mo no mutim de ye bibi we de kan na tu asa petrol de no ensuo ni bi ni ade ni ndi se we elu ko taman grand de obegun so agun ma de afawie mana o mo adre na bibi ni anka senya pozo a ne de anso akọ school na we mo na djuma na mo adjuma wo ya mo man ne wato mo nyene wo de abase ya nkanse mu njo wo divia no ate yawo na venesta wa ye ne sefata ka me elu mu aba wo na nsuo num na me jam minister busa nsuo wo se an munum no so no odino de buku afi ne bofu no se na de ne bu wo mo ado na mu jina ntimu ba na ya mo fa na ediwe ye fe dan pa ya gino ko mana lu regional minister ka de koto ne se o abi sa tam no ma hu se 57 no ma hu se ajo mo nsem enti faketi abi ya ni abeti ko na ne wa hu me fakosoro kakra akwam de o ogun ho be hye akwam de o ma na okura 720 cedi ase anso o nyina nti wono de ole no obi ansa bi no ogun ho be hye ikacho onko soja ni na leto odum no na nye de same dia na afa de to fom de no nyina akọ soja ni na be huri tina so no wo tim no agim no a etimi dum dia no excavator driver bi wo so mo bona baso papa na soja ni so mo na baso wo bo aduma excavator driver no because adwuma na wo ye no na owo ne nkwankwanta obua odum no obie mu ankasa kwaku no sa nwa gu ata ma we nyina se ne odum no ehye esoro di na nya kai ne so ezu ni mi o da nya go po he o ka Ghana ho ya na ye me ya ye program enye politics ya na o ma dwe kire se o ma ya na me kwa me fuse ye di aguru sa na ya na me hu no we ye kan a ye pe ho pomasi bi de pe ho solution ekina ko bi ko to ba bi o mbako ne ezu ni mi me ne na aba ne ye kan na won Ghana ene de jabeto a woni se we no ye powerful se ashe we na ashe mo but me say ebe kaka na erefi oho na me Oforisuo me say ba bi a mehu a ase kumasia asa ache kakra ya raga janhye enzo ho ye de bebo kese bi kwa biso ende ye so ta be na omoton dokro be na omoton dokro no ho na mahu sa ache kakra omo nsan koye so ta ne kwa ye he nipa me nu bo atikuro tabi ko eti ye me so de ye wo Ghana ye re ebe cha ni adwen afiri so aban be ko we se maba na aba we se sei me se sansamfo no ye nya ya emwa bisi we ya aba Ghana manfo ye fie nyina ye 2 weeks sure Ghana ye fie nyina ye 2 weeks abros wa 2 weeks asem to enku 2 weeks o mu nka bio 2 weeks Ghana asem 2 weeks regional minister tina tete ho no ya no pasa ase anwumere sei no gina hosa agore nyambe chira mo ne sanade ahomte pa manfo no ma ya de adwuma ma wa ye adwuma ne de agya osu betima ye no wapere nti wogi aye kemefo ya mo de kuro ne mu bedini regional minister ye ne de aposifo chiwa ye de wa famara kwan so na ye fefefefe nti wo be ne de ne kora agwe me pese me kyerese azo na atua ne ka ne pese me kyerese kemefo ye mo kuro mu eye ka nkwa ne se enche anasa bobo yafo nkwa anase kumasa police fo bi eye ka nkwa ne se yenche wo mo ana dan na me kasa se moto ya ena kronfo ko ai moba mu ne ne akoku no macha moto super hu enu bi ne hwe ya ye dinga chiche moto ima mu wo be ko dua bi asam awia na be se etem no mu nyine go no madeda aya police fo no moto esisi wo akronfo so ya eko manfo no macha moto so because kronfo bi ne obekum obi a obetna kam ya be che no eti moto ya kuwa pe na o che moto so sa moto na ekutakuta mo no ekutakuta mo ye den first cause of the fire no dey celebrate will be enim ano me fira yi oba nenso so no say the PRO ma ECG Ashanti East also ya ano fira una ga jan shota obedu traffic light be won ade asa na o makote sumu moto ne yansa to feel oba na me hu so wote sumu nti traffic na so na me head atwa na mko park filling station na mtwa mu so mo saso ba saso odu am se manko ejina was no anko won saso na na mbese mu pie ujina yie na mehu ga yam hihie ntimi ntwam o wa mo hye mo ye de o afi no ahema ni mu akonachi o mo tete wo tese ye bone no mecho abina ujina wa nipa ni hu kure hundi wonya bone koro di akonfo mo woni panzika wo hu awie no na de moto adi na ji akwache no ujina nipa ni furu na baba ngombiam Ghana no ankasa no ehia atratene mo de na manugusu America say Libya boga no interview
PR ma ECG Ashanti East also eno busa no se bomina na we no mpempi no ya na electricity na timi catches afa ya no o se dabi enye electricity na mum ne komo awodi kire se ukọ wasoro masi adwone wo ya no tio o ma adwone wo ya ne plus bi no si adwone wo ya na enam na kwan so ne che se ECG amwadwuma tuko ona agungu no kare na jo tie na ka kire wo mu ya join na oje kakra na odan na ni besi ne goye ya join tie na wo ka kire wo mu abrawo ye wo kwa ye wo great wo betima twim ye nya se kote baabi ya join wo gya hoko awon jo bi isi abrosan abrosan no so ka so wo boso a ebeka wo ya na ya to ni se nti ate so ma betwe amu mada se mo nye ma amene nsa kan ske okotua ye bodan so high tension ase ade no be kwa akoka nti mo abema no wone which is professional way me kram team any je so ma bo aduma na no ya na ngofo be to ma me na de okorko tua wie no oboso no de se de wo na koto ne krom wa na me se obi si dan baby wo si na ye nsuom baby wo si dan na nye yakoka me stop work abegu hu red ne ye de asan ho stop work wo mo asa betuma ka chense me bo sinanajo krom ma me modia wo sinanajo wo be ko nesi wo obesi juese so ni nya so hia ni wa bi so a ya mpiri o anasentinta no me se ansikafo na nchi wo mo krom ho hia ni wa bi ye ba yie wo saata wani ama okotu akotra kroketuom ba sikani de anajo obesi ya na filling station bi ni ade a insuo yira ho na sese ma kwa manefa yes si filling station a ene sikafo de a e wo krom ene amamba de fo de a e wo krom a fango ya ni ntimi nsi feeling na fe nsuo to na yi fa na mo sei nsuo nyankopon ni nyansa no hu se aya wora ana nsuo to ese fa enne nyansa nti sikanti ni akoto anyane de afele na wo filling station kwa na ka machi ni mo ehuna sofo asole akese wa nyina se asoda ni sinsuo ho asole akese nyina ba ko wa mojo o cross down wa se ni ewura kwa atasoma so o sinsuo ma bridge sai bridge anim na asole ma befa abewura asole dem ebuo guma ma na kafa dakura asole ba betom no de abehya aban sofu mu a o kura congregation escafo gu na asole no esiwo kroben Oko santazo kwa mu asofu ba ku bi so wo ho anu won do abos structure ne tia bisa ezinsuom aso ya gidi wo krom na so nyina o mo zinsuom nom tom prop e wo de na tia fili nsuo na ni wo awurade kire se fa kodu ha na onu anu nya afundie no wono de sika afele e na kwan na yese duwa be si ufie si ba bi ye no wonya sika afele no na da na ni abe ho na da bro 50 pesos nsuo zu tundi no waje no ono ato no asa afele o de kokoto nso na nyame wo ye wo sika na da kada ku mu aso dem ya so na me nsuo na me no ma se ma tam da na nsuo na ni na mo ya so le wo posoko wo sika na da kokoto wo kokoto yefa etire se die ba ni e be yo oh yenye ama sa emene ye wa die ni e be ti no wa shen no mfa mesia ni fufu ma se ye kama me de ka me nko a sesi asase no adampan aban hwe no no develop no sisi stores no ebeboa ezi omo gba atwede nkura ne ntiase so mo se ewi omo nya bi ampa so omo gba atwede omo di ba afoda bo ye ya adwene so se akofo si afoda bo ha na sa ma omo ma ba so so a omo no so be ka kire da bia afoda bo house no gwagu edino ye manya fo na nka ye ka afoda bo ayefo no ma na no meduru wo na ministers ni ayefo bi na agede agese no sika no afoda bo no sikani no o fie be de wo ho wa san kwa kwaji afoda bo ato enka me ni ye de ye nya kaka na nkiripia na ye kohwe kwa afoda bo ye be fa na mote na moka afoda bo afane tampa efura ewuja hihia efri se enye ne ene de edikashi ni ebia hia na we kura de mehu asem ba ku bi ehye yade kyenye na omo se bobo structure no we de mehu asem se ma no sa efri se we no de hia no ahye che eje bi ahye kumaze we ni sa kura onza regional minister ka so wo ko yewura ho ono na sa zo de kotunu no ati ni obekende o stop wo mu nyina na omko aso yewura de na chijan nti o se ade amane ye kobo no nti aso tumfo ngase ndi obi atwen se ni first na ka papa na mfana ni amfa ngom be politics abobos da de ti ama doctor Amoako hene no akoda no dwuma wo bebo no nyankopɔ bedi na chini se ni bibia no timu sasas ni wura
and the son at Tedia. I was semi come papa or bonamanie. The legends are Kenya one as him be old man ne phone on a coffer and one. I will do. And to no only baby or kick a crop. See a Kumase, Nanibeka ha. No to me a trap Kumiana so. No more Kumasi a fan in Tampa. Sano 2 for you. Oh no, it's not about politics. What's what Yaya and Nana? To Nana no me no. Any class of what about Quechi, Najaba, who you didn't feel. I don't is I Minister Timmy as your Bunasunia. No, you must for your Casado. We ran a life. Where are you? Radio Muntimino. Yeah, no for so back, Mazene. Where are you? Nipa because any ya. Obako Quacha Reduso. I did not. You're represented me, so do maybe. You're fancy fat. Ni nyase wo people we ndisi obi ye adwuma na so wo MPP na wo ndisi kwana na adwuma na wo na boa bona baso ye kasa dodo. Okay, bridge abo ewo Kumase sanse ohwe japade a asei omanfo dwitire omanfo kura lu omo akogye no bank ye de beche wo mumponie eno so akoya asem fufuro kwaku eno akoya asem fufuro ye musa se luso ahodo amanfo di didwa abi emfa nchosa hwe etie de beche wo mo anaye betwe wo mo koshia bank papa bia asem no koshia bank papa bia na oma obi na ode atetew international bank dia na se Ghana bank papa ibidia Fidelity ne commercial bank ibidia na kwa koshia nkwanchefo no de ne wo mbetwe wo abaje ese loan so mo ma okese a mo ye insurance to so ma wo sa no bia ba so jillo no kese a mo ye insurance to sika na so ma in case of say ya insurance na cover aha na no mo ya so wo ya smart na wo ya mo me se ba na ko bia for telephone free obi dada o de be ko homa no so ye kwa obete eno ti sabre ye be bie homa no e de be na ye be ye ama Kumase afa ne Tampa efura obi no kura keka se e ma no bi de cylinder akwa akosi ho a omede no no omaduane eno kura so betumi atia e ho nya ofie no akoye kitchen ho ukodi gwa besna kofie eno tina restaurant ahodo ni bi wo ho no akoto aduane adi yedi ese ma no cylinder no ma fele gas no e bi no so betumi akwa so fire Oforisuo de wo mni say drum me bi nso a Ghana nyankopon ache ya asase hwe obi je say gas eni kwa say gas enka ye ni kurum ka utuka na nka wakoto hwe wo no ma bi oni kwa say ye de ye ton no kurum etu aboba ne sa no ma no ma we ki agi ba bi na ho no atuka akọ na wakoto hwe eno ma bi ho na ja na so ketu abi o but ko kan bibi na the fire eno nti ye wono ma bi ho no say katachocha so se brodi bi bai no pe hotel manada eno de ko hotel bi hotel no gas filling station one time brodi ni say one not da ya bu say dey just dabi was it say hotel run the dik kan see ye na gas ai no edik mesi to aso a do besi gas no woni nyansa eno say gas no so edik kan ba na hotel no so besi ya hotel run ni nyansa o you right because gas ai ni na hotel so ni bibia betmesi okay ye ko homa no so na homa no so aye ko no e de be ni ye be ne dia prevent say wo kine biem eja no ensa ma ye maame mo de gas kodwom ho no ye be sere wo mu adwobreo na empo saban no abehwe na wasisi so to so no na wodi amasafo no mu nyomu ete ho no a na registration because wa no so bebo yi pa na se ye beja wo pa mo masabo boss antaboda no de mi Oforisuo Aboagye menti ase ne wo kyena ka ho tie ebi se ya anya ne sa se ya na Kumase ye beko no anu ti saban no hwe na so no abesisi no monya ba bi atena no maton mo nyomo no a se de ne wo mo wo ka no kwankwa bi aye na adwene se wotwe no ketwa bia na nam ho no on se anya biem eti ekira no papa aboso se agina ho ye besre regional minister said the man for sibo di Kumase no ene Asante Mpe no finance form ade bi ho a odo na si form a ye bebo di de na ekire yi esonfa so beba Oforisuo mu register no Oforisuo tia okay agege sika bi watua no tia dada mumma asikafo no nsanfo musika mepa mo anyafo no mfiri ho no so ye betro numbers no we wo ha bi yenim se we no tia na torenta mato no okay esi agege sika nipa ne betua ubere ne sika ni bi o na pata ye o adum store be de ho wasa ko ho kwa chire ho no na kwa kwa onim enye do wo adum kura o
on my no asuma or the telephone. Munyam store me ensa. Munyam store me nesika di so. Do here no unya bi da. Also now nyame adime hira broni anadwo mpenti. Otan kona mo. Oh. Nyame hira broni sama. I don't know what you mama ntuba no. What's one call? Because him say no. Wo mo twa mo ho ne de aba besi a. Wa woto no nya. Na fresh abu ade beto so no. Wontimi. Anhwe be sre. Ya na du mebe e gya mo abododo. Ah! Eduma na sikafo no promise promise sikafo. Won benya sika sa. Won benya sika wo benyo. E behia wo sa. Ah! Ade akura ko be akura ntina me say wo ma me 20 billion. Now mama American visa 5 years. Me get 20 billion wako. Me tia me pede. 0554931931 0554931931 0548931931 yanko homane so na yehwe kwampa ye befa so na kumasi jasese no atuo betumi atwa na empo se entwa kura no a de ehunu na anu die awreho na asefem kura dodo eno tie yanko homane so hello hello hello. Hello, what to say? What to make up? Baby, I'm free Woody. Hello. Hello, to make up. Hello, good evening. Yet you. Hello. Metal Kappa, yet you. Okay, so free. I'm Jamase. Yet you. Morning pension kasa. That is not serious. Oh. Hello? Ne di kumase nkomo ene yo kumase. Said the jano esia shiwo pizza tamu. Hello? Di mame. Adom ani shira na so e. Aha. Na me pese me busa na sem o se na kanea no gi pom na just na dunso na ma ya kanya na erefi mi ankasa na nse no me say ya ko homa hello baby afrefre udin hello majo so ma me baby afrefre udin yentio yendi kumasen komo kumasen komo ni yedi yentio ya Yes, I told you that when the music, when
then you can feel time, you know, and so it's a room coming. Yeah, your fun news, no, a free incline. And you tea a honor movie a dear free. Why? News no yaika na ensesayeka kra na aba. Eno ti koswani ti sompa obenya akatua pa wate. Sompa de ni nwa trader. No man ni no so isi ndo o na. Yeah. Ni nwa na news na mo ka na tete pa. Oh yebeka. Yeguso yensiesie. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Hello, Timeka. Hello. 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 Baby, I'm free di mame. You got to make me a Ah, you too. Hello. You too, pa. Hello. Yabasre se wo fresa na wanu atwe ho afri TV set no ana radio set no ne yadi nkomo kama ebe fe pa. Hello. Hello. Baby afrefre odi katechi. Hello. Baby afrefre papa. Asante jama se yeti o. Yung pagkakasama ko sa video ay last year. Exact, baby, agana. Paseka. Yeti o pa. Sana ay different ya exactly akala ya sababu ya sababu kwa kumatile. Tapi ya diwe ya ati. Obeta kama tunataka kuboresha njia ya ya tuwa. Akati ya ukapata akuda. Okay. Hello. Oh, we're here. Hello. Hello, Timeka. Ojina susu. Hello. Bebe frefre udin. Hello. Oh. Hello. Oh. What is happening? Hello. Yedi kumase komo bridge boy ma eja sɛdeɛ esi ahye japade amanfo sika kora empu omoja no soto ho ɛno so akɔ ya asɛm foforo krakrakra ɛno so ayawre hosɛm. Hello. Baby afrefre odi obapa. Osei. I am free, yentio. Ayasem kase pa kamesre pa se kru ne wula na mi wujidie mapa se kru bia sante kotoko hen nyam kese sante mawura
wonim de ye ema adehye wa santemem enkankan kumase said ye beya enwoma betuto yie said obi ahobehen ha no se duru be bi na komanhye fie ne adwo obi asase na hwe said ye santehne esikasa ya na akono kwa nanso so abampanifo bi ahimfo bi ebekwa akwa gisika na de so ye makumase fa ne ntampafra no omunyewu debiu omunyewu eno na akwa fasa wo ni wi e de abakumase monten so eti se ye hwe ne ye de etie yi a ebe ye yamaye ya ne be yamaye ovona obi kan electricity asem tie ye face fat ye kan ye jawo mu nansen ye bro no so ofia makom afro kwanta krofu ofori krom eba besia ni omu dum light dum so no edum ni aso nkwa bebe 8 times and ye fere Africa cho 8 times so na woni se mu dum no mu so a na se o fire bo a power na beba no kuku etu wo yes nya papa na se na besi etu de bia no report bi ba eba ni akase o omu dum light na so ya pe ne je ofie we jatom ye ka reto sam wakutie maami a first caller no sa utie de woka wo se omu so yese e bonani ena catch fire ena wo ya no teye sure wana anu so ho ni akata fia pia obi sesia wo le to ye o ko kase sesia ya se no fo so Aboagye no tapo fo wo ye mi ya ko se abaya better say electricity system se nkoyi a omuma ye mere se ye disiesie ye better say than no ye better than say obi no ma besi no obi ne yire ne ma obi no wahye ye kaka na dia kwose gas ni papa ni maami nti na dia kwose no oh no ma bi ho ya enye misi ufia misi no misi electricity for dum light ye ni dia city na mi busa se electricity na ye dum so no e ye nipa ni jewa na se light na yesa se nipa ni jewa de mi nimbo ni a Ghana for ya ana Kumasi ya no okay hello adini nkoye hello obi amai oko anazo hello oh hello ebinio Ghana kwa duru ba bia wo o de mi enfre PR obi sisi obi defend sisi na PR obi enu waba afide we so do police penny oba na wo ka police asem cha no be defend obeka chose men kola na ya wo de report wudu ho ya rewa nim kura ha wo ko fa ai hospital PR oba hanu ma ha de wo koto ya wo ko ya wo ka no obe defend obeka say bibia na be report me o hwe ema nipa na ho nchire ne da kwase bro ni nye sa de no onye sa de no enti so wo kwa broche na de do ye fridge no eni de wo ye box na ye de be so na different wo ye fridge ni wi a wo wie de wo ye box so ye different obi eni ko na ne dia wo sa na hotel na ga za broche siga gugu fam siga hodio ba mra ni ye adwuma na ye pese ye fa course no pa na adenti da se ko ba sa hello ye chanti kwa ma yi wa ne ba ko afrim kra hello ye ka sa me yi wa gwa ma ji za no majo hello o ma jake oh ko sin ko mo ye de ade what is happening hello aba en fine number no be number no tutu okay ya fa kuma sin ko mo no ensi ha de ya no a ebi ka kira santema obi kira santema omo woni de omawu asem kyekyereki ba ko de kire nya asem kire omo woni omo no ma hye no sa store bebre nya bi ye sia bebre ba ko trafie bebre ba ko dofu omo nya enem emamu ano no omo ye demo omo nya commerce ka fo besa ko jafa akwaje what dem ma with the telephone keke oba fre pani no odi anim no jam store mi ensa no dia ma han ede na ko so enti na boss na ya no manya bre no onya nya odo pa hwe ye besre omo a omo nyoma ahye omo japade ahye na so omo nyanto boase ye besre na regional minister or the Asem na koto Santi Henenim
eno tim wa ebe firi mu aba si e de be mamu mu asie sa aban no abesi emu aye no ebe firi fikasiem ena aban be sere wo mu omunya aboche omochi ayi no kejeti anu Dubai na sasa na ka no ene de ayi me ka so pim so ka se omo timu no omo hwe so bia benya ne de ansa he opim so kan ye ye ko ye no ye ngofo bu wa kire a omo no musika ne ne hu blibblibbliblo etibesi ne ngofo bia no mo ho na ye si da no bebre anya bi yes I know please so open no man you yes I know open man obeka se no ngofo bi papa wo no ye estru ba bia du furu penye said ya wo kaso bi be fa tetifon mesi wo ti wo ma ofosuo obi wo ho du furu penye kagetia Dubai store yi o be na enum hwe obi so tifie wo ni bi eti sanfo no na kai investigators ko wo store ni na ebro so mienu a nya ntibi mesi wo ofosuo mesi kro no amanfo twetwo ba si twetwo no ye twu sikafo na ma obi enkora ne ye saa o dwumadi onya saa de no wo ko tenka no na de boss wo mto no ko kenya de ne bi kuta sika pa asisabonti na mana ko basa okay ya di kuma sen komo kakra asem we no utimu abreho na nso so me maame afi abohema ne kan ya na nso makonim enhye so de na nso oda na krokro ntumi na wo mo magyapade ahye no aban ahye wo mo bose obepe kakra ma wo mo nom de fiti bibia ase asem so si ye no so na wo mapani won kawe so ye hwe project bi o so no so bai no so ba ma ne ye fe Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nso ba ma na ye fe so bi ba mo anu de awa enti ye besre se wo mu a na wo mo so to ana so wo containers e wo ho no omunya abotre na asem no nye se bia empanifo ani ni akiri empanifo ani wo akiri pa eno to mo ntam chuku de ye mo ebe ba ni mo eno so ebe kama pa ye ko computer so dwedie emra sisia Cinema no tutu ni o ba mi tini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ayama mi ti be bia me na no mu no she danke ba product we ya dank extra de wo no ma wa ho tutu ni na e be jai senior na mi sisi ni nso e mi sisi e na o so na problem there senior o so ya dank proke okay so o num dank proke a okay sisi ya we ni na e be jai sa we de ya mi shira come on do ba ko en danke ba tonic muni ma bi mi pa na se na mtumi ni bi na na mtumi danso mi ni bi no no o chale me taibo pa sa no mi sia dan fa proke na so se ko ya bi betana no so ma me je me ho enje mi jama na amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura mfa meto ntanase na so mi sia dan fight okay aboa me kwa yini na fi no yeti ma dem ho ni e bi beti asase tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajegbedie nkrato yi atu ebi ki aba ko se eze di nu frani abayan mo men di mu ebi ni paso eye dia paso Sadou bi amo mbaji binwe paso abo mbaji binwe rana benu bio paso apimpo munso mbaji binti tififu e maminti anafufu e one more prayer for one papi paso tififu e maminti anafufu e one more prayer for one papi paso Luminansim, one to money pa, 1 year feed watching, and Sese Apinfo, Nom, Shannon Sose, FDA, Ajigadian Kratui, Atum, Sompa do it to a friend Matrufue 0533 770 490.
where so pass Asem Mpe Nipa no nebna ebna da so de enkopo so na so Oforisuo Aboagye de ebna da de me kopo so kire sa amanfo nsem mo de abeda me na wo se ye hwe ne pass am no pumasi bere me yo tete tubafo na mebo me taba mu me nam soro be sa nam fom we de fom na mefa we ye tafo ya asem osi sem kase pa nipa ni breja pade dodo nipa ni breja pade dodo o ma pani dada wonya ne ba bi ko JJ Rollins ye eno se debi wo fasefo edi amanfo ni se prefer eno ti no me de mra bi beba na sa mra no a JJ de ba no betumi akasa asantefo ti no de sa mra no bae me nto se be kura interstate succession law 111 seja ana si edan ana wajapade a adodo de ne ma na edie ene de ko ba ne sei ede be na si se kire jamase ama atwene ana etimetu de me se me bo se asantefo nti na jeje yes amra fi se sabre na no de ba kada chi me mo akwaba ja opani bibia boko de oba da ro mama ye fra wo sei ye fra Thomas Edu fri hin na ba ye me fitafo ahimbronum tafo ahimbronum ya we de metumi anante kura akọ anti me nam fomo ano ba me na te sei oba da ro mama hoye udin de sei efrem Joseph Amankwa usu fri na ba ye acho me fitafo na ba ya ahimbronum e ba chon ma me na aso oba akọkọ meso me de ajuata shiye ami ho se ajuata aso firi hin na ba ye ahimbronum na chese mamu onua no wo mo ana wo ma ipa cho me ma ne wo mo o ma no wo mo ipa cho me me no di mfie sei me ko 70 wa hwe ho so yie ene ne kontrol ne kwa nsusu a se de usi kanu die nya spices asem bia wa hwe ho so yie kada chi anmere mo ma ne mo hawo ne sei a mo de beda Sompa Asem Mpe Nipa se enkom mo a ne de boko nsenya boko sa edi ga meche T4 eti Sompa efe me fada mpapa efim ye frɛ no sei e frɛ no Kwame Adu ofiri kuro be so ofiri agona sama noke ofiri be 23 years na oye obosese kakra waterfall embro no na ebla ofiri mu no dan no wadimi awi ebla ofiri mu no na ese osi duru sei wande iduru lente noke na ehon chense ne ho bibia wo ehon no anegu edan edem ebla ofiri mu no mbapa nso odi agro kakra nti wa ngofa ko na eno ni agro no se odi ye ni on the terms na mo opete no wasa ade foforo aka ho odi agro no sa pete etu papa maye sei ma do yeten edu na se du de normal figure se na de o ba bakate opete no en da bi na de o de ba dia edu ba to awan fo go faso ba ni elu bia be kan ma de ba wallahi talai ne dai bia be kan ba kada che yenti o enti ba o free mun na se ekoya nkwanhia kan nkwanhia na onyae no free mun ti empo free mun ti ba na se di odi ade no na wo se ohe na ototo eniema wanya samase awol ni bi ifa to de bi wanya bi ndi wo ya no se wo munyanam dawso e ma no so ne different ndi ye be he na o papa ne ma no ya ka munyam bom na ya ko ye dan ya tede obi a dan amana na ye dan kura sei e dan na 10 dan so ye 10 bedrooms na se ne oni bi no wo yo ntina me ka do pete na ho no mo ye 10 na dan ye 10 e no obi a 1 na we dia ne chese ne che no de nye se dai de bia yentio ndi esa na ese man kwan ma osesa enchensen ne ho bibia na odi freedom odi koye ndi ni won na insurance na accident insurance wo ho
die tire ma insurance ne process bibia ama nsa kan bibia ewie ya do kan ne se or insurance ne ko dan no akwa nti owi ana chede nkura ne obi ade ama wana so odi insurance ko dan no e do di ade no papa nua no okay your friend no say ono so de akwase edu se si a o make us o fine se say de but oyare no okay enti owie afi na se or dan ama onu ama no yehu yanse onu ama ne ene tete edani na ye ko bisa kata tie tobo ase tobo mu ko ji insurance no mpatwane insurance no buy mpatwane e ba sika botin say sika ndie me pachew minti mintu din na na munni na gu bag mi wo ka amount no kire mu wanka amount na nche e hokura kana chichi wo mu wanka satam na mususu ana okay man say na mi sakakra munen na ko bank ho en na ko bank ho no odi sika no gu polity nim wa tu di ankyere mo eno aso de koda no ho to de koda no ko si sei ndo de ko ho wie na afi ye na se owie dan na ode na ma onua ma no onua ma otimi wie da edu ni nyina oboso ye bibia oboso no de ma onua ma na chese wo papa nua ma na mtidane ye ko buza na o se edan no hasem krade onka bio yin ho fi na o maame ade na ye de nsi so se wadi no o maame mo tu no efra de nso ndi se oni ade bio ndi dan no hasem de osre ontumi nka ho hasem edan ye du oni ama no so ye sei oni ama no mfa se no no me fo oni ama ne de o ma no o mo fi wona nkasa no o mo ye fo o mo fi wona ye fo e na ses na aka no mo ye ne dan edan na ka sesi o edan no enye edan a ya plaster mu ni ya plaster mu ni enye o ma ye bi no ma jabi ya ye bi ena bi wo no okay ndi ye ko bisa na wasema na se oni ama no o ma me ye ya do kan se ye wasem bia e pa emra nanim e free so ye edan no na o twa no ho firi ho no e din fie sei kwanse be 6 years 6 na momo sumo ha dan kuma se ha ha dan ha sanu mon kafra wate ha dan sa mon kafra wate ya konye no di for some prayer cancer center twetwen komo si madu sumra sisi ya na me ya ba japade se ya na mani ya bre e ba japade se ya na mani takoko so Osei Aboagye no Osei atu ni din sei akwasi edu sabre o yare dadem me dia me kase nyame ntuaka me kasa nkanda da bi me ko kan bi ma ka me yenya asem nka ye ko ne no difo Samuel Prayer Council Center awiye bremodifo ye ba akopɛ opati mi ye awiye bremodifo ye ba akopɛ wono ane odifo Samuel a ye safre na kwankyere ja akwankyere papa edie bey ya edie na wontimi hunu o menja hembobo ano jaba family house wa ena odini kuma na eja kokoro tumi so o manfo adi ye firi ne nsa no sanse nyakopon amana duma chede etititititia odifo memo akwaba ye ni afosu nyame nipa bibia bokode sedanka nyame papa yesi ayache odifo jakoko na so na isi ahembobo na jaba fa adanse edi atwagu adanse akese ekoso re bra bene nti ase su jakoko no so saade a na anya agorokoro fosu unmi se maami bi ba me ho ho maami no wa bro projanshi he ya na se si akora wotie okay si wotie na wase independent no enti nkanye sa akora akoro aba betena na fosu oba ne mami ensemia ena wa abrochire ya America na on baje de say baby a maami da kora na edi wo mo bae maami edan ni nyina tutu ase ni nua ba ko na chese waje o maboso ni nua ka chese ni man be na me yahwe ampa ofoso ni man on fie no kora de maami ni be die kora edi ensemo wi ase yo ena na danfo bi train no de ba manhia ahembobo na jaba family house oba ya ne me ka kire ne se okala kuma anto ne yem ye be soja kokko ne de ne magu akwam ofoso
ne ma no baabi o mo bi o mbehwehwe maame no enne wunim se ne ma na ba beto fie o ma beto fie ama maame no a o ma sa to kai stew ya adwuma ma no ama sesi a ma sa agisto aka no ho a chese Oforisuo maame no en oba no ohunu de wonye ohunu say yes adi fudwuma ne wo de ya fra ne wo de wo sua chese ohunu de wonye wo se ampa say ya ne kaja ko na ya no kore na ono ohunu say yes me hia hembobo na jaba family house de wo se wa na chi bebere wa chi ni bebere na nadanfo bi na di ho adanse e kire ne say wo mena me hia hembobo na jaba family house ho de spiritual na headquarters no ho ye last stop wo ba ho na amfa dia en woni bebere ba kire oba ye ampa ba to me na ti ba konya kasiem obeduru wona ni jakoko na so me di ne magu akwam kire ndi won kwa Oforisuo en adanse ama me na be di ne nyize Oforisuo ma me ba kon so bai obi agene ne bank esika wo America so ye nkrata ama no afi nipa na be so be ye nkrata no wakaka so sa de o twara ma police eno ma me no so be pie jakoko na nim wo kuma se me hia ahembo na jaba family house Oforisuo chira de onya edi ne ma gu akwam no ene nkrata no nipa na ye oh come on yes waye onya na be dey odifo tina ya na duru bia me am say abrochirefo no ya omunti wonti asam no ya soja kokko na goro so ama waye nkrata no Oforisuo papa bia de obi sika wo so won tuala bi opa bi on fa ne ko enipa no so wa so akwaje ebosia o bang na de komani enipa no gini sika wo so ya bi opa bi on fa ne ko wa toba obepie mo oja kokko na nim na na otua sika no wo so ya le de obi ato fom team ohuru de onye obepie mo oja kokko na nim na wa sole Oforisuo obi attempt akontro be 5 times okoni arifisu obepie oja kokko na nim no Oforisuo ne sa ka visa no adanse akase etiase amafo di o ma hia hembo na jaba family house nye easy eto ho ye den Oforisuo obi se ne kai ayira wa hwehwa ohunu wo se o ja akire kura die o eno obi ka kira ne se o mna ma hia hembo na jaba family house Oforisuo obi pie ja kokko na ne kai no ohunu baby a wasika na umbi akwa no enso obi na afra na kai nzeka ne sha enso ma hwehwa no mu hunu Oforisuo obi di sie bi ayira o ma hwehwe na o mu hunu eno ma mi di adanse wo kumasi dom ka kire se o ma hwehwe enipa na o ma hwehwe 5 days o mu hunu o ma pie ja kokko na ni wo so o mu ko ba bi eso wo ko ba bi eso ko ba bi ma me na ne ba no wa to ba o ma pie ja kokko na ni o ma hu akola no voso obi di sie bi wo nti ase kora o mu nti ase o ba pie mo ja kokko na ni mu no de o nyina ka kire no ma hia hembo na jaba family house de foso aya adanse enko a eti de obi a na ni abrede si o pa bibia hu no pa bibia ya de ehini fa na akwa ne na mako yale na dawo so obi a ne nan ekuro agi ne nan afa ne nan ye etwawo obepie mo ja kokko na ne ekuro ni nyina akọ tia ho a oyi Pirisuo o tia ho a Pirisuo se ne ni nyina akọ Oforisuo obi esi na ni oye bibia nye ye na ni no ewo na ni ye efra obepie mo ja kokko na no na ni na ekọ Oforisuo obi si hepatitis ahine fa no wonko ye na metumi ye adwuma obepie mo ja kokko na no yale nyina firi so obi di ye di HIV sunsum wo so na ni ye wopa ye won pa ne ampa apia ne so ko hospital ye so nya HIV obepie mo ja kokko na no say HIV ni nyina a kire ne onya ni nyina firi so metumi ye adwuma Oforisuo menhia himo bo na jaba family house e de ye kase ahwe ye kase be so ahwe be piem e kire ya me adu akokko de ko ja kokko na so eti de na ni abere so pe bibia hu no pe bibia ya de Oforisuo ho ye nkon sa ya chi o ye fe problem ma ensai Oforisuo obi se ne ba etwe eda no so 15 years obepie mo ja kokko na nim no etwe ni nyina akọ edam krakrakra omunu ni edam krakra de ende eduru okra ya tenete obi fira atwea o enna ne ba bodam krakrakra mu ne furo ekosoro asofo be 4000 no gusoro ezo antentam omudi ne pie ja kokko na enne ni nyina akọ Oforisuo eti dia na wo hwehwe wo adia na wo pe e wo ja kokko na ni ma wo sanka e kire yam ya aduma akokko de ko ja kokko na so Oforisuo enti ne ya nya asore counseling wo ba pie ba ni mu 1 or 1 a hona ba urisa adifu djuma ne wode afra ne wode wosua eti number ni 0246 0246 0246 0246 6666
71 71 17 0246 0246 0246 66 71 17 050 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ofose Kumase Menshia Ahembobo Chaba family house Hone Jakoko na so ametumi ye adwuma omna Samuel Ofose Bema yan fancha kese pa ma atifo mutie no momohwe megidi se ye betra de bia na de nani abete se de odifo kan eno na ye hwe mo na ye kan nipa bebe ho no a asudi e de omo so no so nanso obi abona som me de mekwa ha me yesi enti me de menko ene me kasa asemu am obi ate asese ba bia de bia da so bia wo na wonim de ha bia wo na wonim anokwasem enu enti memma obi na da se trase because nipa ndebe ono nam no won kan kire ofo so nya so betimi obi adi nkomo obeka won sem no won ka bida da eti na ye kan fo ama se ye betana odifo jakoko no so ne ye kasa se ya mesi wo de wo so ye chijifo a wo china kosohwe titi wo de wo china kosohwe ne mo de me ka che nipa da sani bia se o koso de ye fagidi etachiri ade bo fagidi antachi a wo boa wo de kokoso sa aha ye so le yakasa jakoko ye so e wo manhie enne de me se wo china anopa ko obi na abo maso ko me ko odifo sa mo me ko ja kwankyere ofoso ade bia no wiase a wo ya kwankyere nkan mpa bo ko abo mpa ya ese onya kwankyere aduane kwa wudi ese onya kwankyere because nipa yenye ya bata nsem ye be sanete ye bata keke ofoso udu ba bia ntesa wo enu ntesa wo tigana mam ho a ne ye betra ne kasa se ya me se entra wo kwa ubeko obi fie me se ebo da ho a sabi nipa wo fie na na enkoye emmeme wo fie na enkoye but na kwankyere keto bi nanim na wonim asesa ya da wo kwa jaba fie ni fie na wo kwa ba koto wan odi for Samuel meme de ya so ahwe yenim papa ye na nante ache efie ni wa yenim no me koso eda so ye adwuma na fekwa na asa ye powerful ten nyina de pese ye kache obi bia wo te bia se wo kire no poko ba koto no a wotewo enka wasem na wo paniye mu a me se wo kwa to honka chi fita na fako kwaji kodu no because yes na nam na brabo na ye bo no fosu enye ne hunam no ja na enye eni wi mu atufo etu obi hondo so ono ane ono a ye ka obi akọ ina no ye nka manfo ye dwa ye hye se nipa bi koji akwankyera ke bi anko hu bebi obeko ka manesa but what trase eno den session na ye me hu yanka enuti na transfer so obeko so dem ni obi ti ho so fu preacher the pass no otonko ye hu na ni achi bronsam ye bomodi tu anamon na koji akwankyera te fie nye sa na nyame bo wo yo oba ade odifo mpene se sabi obi ti ni kunu na wo ko se won snatch ni kunu fa na ma endo odifo mpe onsa anya so de omu tie ni o anya so de odifo wo ko ho no a entampana nya kwa akodi udwuma nyo sofu bia abeko so kwaja kwankyira so obepie na yakobe tu ya was da anopa no nsia obeko akodi sa emwa itima ma fa wale egu enu ti bomodi tu na ma wa won kan wa wutie Sompa TV Asem Mpe Nipa bomodi no kira faka me ko benya kra na e ka faka ni mre ya o kira ko baby ya yankran kwagu aha baby ani pa bia wo bia faka ko anopa na wa hanom udua kumasi ade baby abusa wo nyira e manhia o de wo nyira kumasi ade so wo sufi baby na ba wonim kumasi da na wo de manhia no tu dim wo de number no ko want man fa na de fa manhia no se me ko manhia baby aye na o tu fo tie manhia traffic light na se wo du ono ma wo su produce force akwankyere ja wo ka obi akra de obeko
bomodi to na mom na wiase nyankopon amosa enna wo sa akwa okay etofo so enko anim okay 0246 we kumase menhia ahembobo Jabba family ha one jakoko na so a echena yam yadu akoko de ko okay pani pa sima ba ko mebre na so na me ko bi manka bi de yo fosi o medase we di for somebody ka se kan ho asem ade ye beche na ya wa adwuma bi ho no ma obi yasunya obi sunya me de che no ade a ye me wonwa ye mienu pe anu hu me wa ye ama me ne me wo hobi ne ye di obi ba me ni wura adam ka chen say minu ya maami wa hu obi wo mi emfa ne nko osekwa beneja na na obi hu se eja kokko ede mo no wa ba be we maami na wo ba ne yekwera no no sa maami koro na ade a me hu se minu ya se ne ba ne nko fa bo wa abonten mra maami na ntara ye nto bo no e wodan na emu aye wo no maami ne to bo na maami na nkasa ne se pie na nwanwa se moto su mi enu pa de mo me ne se aban yi ba ye obi she da ba ne ho ano ka chen sa aban na bo na mso mi hia se menye di bere bi ano busa ne se di bere be ne nipa koro pe nipa koro ni bo di bere no odi for Sompa ka chen se di bere no wonya na weyi ni obenya ana no memene de ya no pa ye tika am ne nam kwan so aye ko santase kwan so ne nipa na frɛ ne se me ama nka nso na du Monday na se FM ka se ya me nipa se mesi di bere we ya na che se ma anya ade eti di bere we ya di ama me eti na me mo obi ate ase se ade bo ho ya wodi ya woni ho direction woni ho akwankyere chira no papa bomoden aye menhia hembo ofosio we ni adanse am ye no ameti maka fa me nua yi ho a awurade de ne ye jakokko ho adwuma foso menhia hembo ane de ye ni agro jakokko na so fifi dadem ana de aba be pia eti kasa ma ntimi ahwe no o de man krama wa apele kurenti menwe yes oboso menhia hembo ane jakokko na so chira yam ya do akokko ni ko mi akasa we will have life okay also before me buy am to yes what to quiet yes what to chira de jakokko na so mi ya na mti ya me kasa nya record the video life chira jakokko na so eti menhia hembo ane Jabba family house obi si otoni ya to obi bu no kwase sunsum ne be da obi gina Japa bi afri nsem obi sisi no obi ni nyina ya chena asem eja kokko no obi se oba bi ebu no kwase oba bi ma wa bon ho kapa oba na fa ne ya chena ya me ya do ya eja kokko na so 0246 0578 578 40 ofosho echira yam ya aduma akoko na so ya ne odi for Sompa prayer council center and the twetwe komono chelanda ye komehia hembobo ano ade bia dane nkonu ya dawsu bia no papa ibe wai afiri so ama fa hudie ene woje enso aye odia kekede yanim te ena yakwa we so pass Nipa medical ka chiro se azisema parliament me ho ase eno na ade bada Osei Aboagye ye beko agye ama ho atumi ato dodo no na edi adansi o dodo no na boso pass Nipa di se ebe sisi sam dia enye free nonson ekoni ndondu so de adaje ni poso e wa santem kwa aye sisi samu we tafo dompo mu ya o tafo ya papa sile dai ne maye du na honimti wo se that bi mini hwa ne dai so ye du ne che fese papa nua akwaje
edanesi osi ya odi amani nwiama panipa asase na hon krata ho fie no hon krata nyina wo mo modi bia gu TV no so amame kasben fa asase ne krata ne gu TV no so amame o papa no na koto asase no ni dina wo krata ne so krata ne bi we monyi bi mame TV so na me hwe so kasben fa asase ne krata ne bi tu TV no so mame na yenhwe din e wo akrata krata ne so na yemusa papa ne din no be kama papa pa amaye aha edino mo hwe din ne mame kwame aduo ho o papa din no okay Tafus True Land okay kwame adu we side plan allocation is nie okay Tafus True Land okay kwame adu Nana Boache Frempon no ne hwan Nana Aje Frempon do to sumienu ona tafo hene na che se tafo hene oda so tiase o wono a na to asase ne ma o papa ba ni di se o ana oba yi no na asem no koto ni Noki. Na data na mini na o mami tifio. Tibeni na dia asem ko na tafin. And until we so onua but enye the same mother. We so pro no baby. And also opete wo so baby. Until they are ma me no. We yo ba tampa enchirimu no baby e keka koro no. O ba tampa pa. Etise sia no. Oswa no mom tifio no omo nkrata bi se fie ni yo mo dia e ba jaw ebra mpapa ne free mo no na yin ni bibia wie ni no na me na no e ko na ta fun no and ko no na e di odi papa de no me na ba ye papa ma no okay to ko na ta fun no ka se o odi nkura ni nya be se ni yem no ni atna asantefo mo ko sisi wasa ndoka na ta fun ye se society okay wati ana operation ma o yan krata de ma maame no etumomu wo krata ne bi na maame ne so obie ndi wo ye de ma maame no wie ye no edi be de gu maame ne de ne so afia sapon na je se maame na kwa gi fie na fa o da so ti ase wo ti krata na kwa di ne mama ne ho akodi ne mama no ni ntio ndi wo yan krata no wie no ana asem no yesade ko na tafene wo sama me no oni enti e da na odi ekra no o mai bi on ne manete edanim na tafene se da bi ena asem we no akana yi preko ena ofre na o ka asem to ka tell man se wo be bu abo no eno ana no bubo wa be difo no no udi fo na ese no eye na tafo hino ti akonwa so sesi na tafene ta akonwa so sesi okay nti odi asem no odi asem na fe ma no edifo nti omo difo no na ti se omo ko twa ntro wa hemfio sasa no o ma me na na din sika etoye aye ono ane dia no omo nim se mu kura paper we ankata na omo ba je fie ho eye we no ni we krata ne dikan no so on ba on be sasa intense no ho ni mo no ye din krata ne ka mo ba ta wata se matiasi je de ka mo no mo ko na che ne mo a mo adin sacha se ne ye so mo ko sasa krata ndi no ana mo ko sasa idin da so na ti se o ma mi din na beto krata no so ko ka tena na ta fini se o de be sane yem na oni atne ntino na ye sa dia ene asumbi ma ene ma o ye sa krata ndi ma me no na atafo ene wonim se opani aduwa to asase ne wo krata dada e pa jo o mo de san krata ne koyi na ko onyu so din na da so no an unse pa jo ni se o mo de se mlem se obi a wo ntumi ni ensin san krata sa no kan se basa yesa o san san krata e pa jo de minim no se basa bia yesa o san sigi yen clear yi mama tiefo okay asase ne nin krata na on krata o papa koto en wanya krata o man krata enti so mama ne krata dia adenti
ena nananom sa hwe sa ye krata afoforo mama me ne se me do bi hye me yamunti dachi asem tire ye krata o okay utie de mekani se krata we no se ye me Oforisuo Aboagye me dia krata wo se sa na nyenye je se me se me ton fie no na ma ye transfer of ownership de amam ne mom dachi asem ti na panie du woni ma na wakoto na saase na edi foforo bi ye ma oba din so do obi hye ne yamunti no ye krata afoforo ma no Ghana to asu wo ba bia di ba tawo e ba sa no menkasa miti opa di nana sa di omonka okata mfon krata namla ana mo sin krata no ayira ete hu se basa e wo ho no ana mo sin krata na ayira nti o tre lete erito so se eriko lance okay se nkra asasi we e ho nsem wo anfi aye kan nwie nti krata no o de manje o de taboto so na call lance no so no edin be na da so lance ho ba joni minim okay di anama odina so a o de sa lete no sa cancel lete no ko copy we ho o ma copy ana o ya san nhwehwe mu nya wie nti we wie na ma onya nya so de sa nkrata we de eti na atafo hene wie ehwehwe mu wo lance onyina wie ye no no hu se ma no twantro ena ogina so ye krata we mam ebe go fie no yeah so waka na so ka kire o mo se wa bro ye krata no ogazo o mo ntena ho ana so o mo ntumfiri o mo bre bi ana ena o mo busu ana e ba to wa mo bre ena o mo da so te ho man de o mo so mo ntune entutina o mo boa this ye de soldiers and second apostifo o mo boa bitu o mo boa o mo kunu no mo yi no mo kunu na tifio na kanyina o mu grace niku na wu okay na wano o mu kunom ana na atifie ayasam kase wa santema mu apao na abasobode nya nduru ho abasobode nya nduru ho na chese mema no na omanya efie tim wo dan dem eti omonyo omadwe kwa so mo nsa beka mo na beka akoye adwuma tua rent bosomi efie mienu bi a omako handan eti na omutimi yo mo de yako 21st clinic mra edesiatica expert 21st clinic say wo bi biada wo yade bi efre no sciatica no eso osisi afa asiri makusu na akokom no onto ne boase abibiduro wo ho abibiduro ne tu yade ase na 21st clinic hwehwe mu a waye wo sciatica ne ho a wodi adupa petu sa yade na se no enya asem keto akora odofo 21st clinic bai wona woda dem na waka omuntimi sode no wodi aduro ne ka wo mo no dodoro no ada so tiase a odi wo mpa eno enema 21st clinic ye sciatica expert no orofo eso sisi ye fa asire mo na kokoma kusu na ase ye yi papa wo se ya de bibre biada ye fa meda 21st clinic ye sciatica ya de ne ko a eni so gina nim ha eni pe pakeka na omoba fisio enya asem ketwa ye 21st clinic ne se men kan chosa orofo laboratory ne scan ni fidi ahodo p 21st clinic de ye hwehwe mu ansan no de adura kan obi biduro so abasobodi ya 21st Sunyane kwanza tachima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 edupapa yedi tu koko ase no 3 eba center na dupa wodi aba omafo tu ogusu yedi tu koko ase no 3 koko capsules koko master eno na make am phone am dia ma so peso koko na si tupa dia 3 koko capsules koko master medical card to so wia so bia wo the master na koko pa dia the master pa 3 koko capsule for yoko binto ebebo papa uyam timni nyina koko duru ba bia posa wani so ayo wisi duru ba bia gade na honam yo hene ja na ya moja firi mu eba koko na yo sawo duru ba bia ma me papa koko na poma tu ya papa untumi entrance yi 3 koko capsules fibroid na jo yema boso akoda ntumi tum no oba edna to adanfo na ma me na papa rofo fibroid duru kitima odofo kitima ebu akwawu eho na bi woni methodist asonda no ne di enhwani mu sa eno ne trebu akobia secondary school no edi enhwani mu ewo ebu akwa yefre kitima ewo ahoma wi so 0246914717 0246914717 eyekitima Tabita clinic wo frew Tabita se men kan che o se tamuchuku no be mo fili benze kama pa
Tabita clinic wo ba ye no omu ni hu animu ase da bia da biu na Tabita say diabetes prostate infections na eno de famfa ni fichiro bete ne no de amawo ya de bibire biada ye fa enkodan Tabita clinic habandropa ena wodi tu yade so ese edema massage na ye adwuma laboratory no ye adwuma kwan abafa so obedidi bia no Tabita clinic na home care no so no se wo fie ni wafre wo mo se o bra behweme Tabita obeba se eno ne mamafo age Tabita edie pa no efiri se o man ho so obre ne ho ase wa yaresem oto ne bo ase man na yarefo Tabita clinic na mekanfo nam dia ma na prostate scan no ukuada ne yawo da bia mema no atadwe mo atede ne pa monko prostate scan no free onye hwe na emom uwie na beto aduro dia na wato so na watumi atobi na ye pet papa o obi papa sine dai that's any person with difference that's any ni hwan miss one person mu jeja pade no etipani nana kama ni kosi sei nana kawiya ndo ka chense otayeti baby atano be ko bia we dance ni ema nti ba se yibe hia nanu asem kra na aye we nse obiti sana nana ka kire mo tonanum tuo tonanum tuo efie no na wo TV no so no efie ni nie asase na dan ni mu nyina asa ye modea nyina asa ye dia omomfa bi ma hai bako omo bako ma hai de ehwe we sisi ye mu na ma ye hwa na ye ko adwuma yi emse de oba ha dana na oba ye wate fie na bakosem wotin na odwodo no ho nanu ya na me ko ho na me ko kasa ye na emse emana dika ka tense obi aba ho no ma he na omo amfi no na me ka tense enena ma ba na me ne kan si no eno bi ma he benum apart from say we dey call na atafo hene ho no modi akọ station bi modi akọ court bi e ba dem ko police station bi na atafo hene na ne di asem atafo hene di asem no no bu a omofo ene na ma ni nyanya so ye pepa ne ma mo no tie so omom pepa no se ayira no ayira mpa anada so omo ho ena no Sunday ye di enmi Miss wa Grace no o Pentecost panini pa so ye be ma kran ke be branch amana o yo bent na me presiding na da so visa ye de koto ma sa fo mpanifo nanim be 2 weeks ni o tifie obi oni ni kun na tifie na ni kun wo ye no o so ye di eni Pentecost won yesa opani mtantranye ye pani menyintu Pentecost e pateti ai o mo nyesa me na me kana asem no ono Pentecost ni ba obodu kufita opani pateti wonye opani pateti o efi ni ma ni na be rani mu o tifie obi oni ni kun na te woni ne ma ene watuo o te won tui o da so te ho omo na ka che se on tu no pa na o hefa no assembly bay Pentecost no o estate ya friend no say ta for estate friend Grace Boahe se pani e ba sa na se ka mo de koto o mo panifo ni ni pato na ni ye be na otumi ni de koto o manim eno mo ka se no mo ka che se sofu pani ni ho nti Grace Boahe e pato ani Pentecost ni pa pani asem ye menwanwa opani o ka sa fu pani fo ho pa Grace Boahe pa wani Fred no adi se ya hu se o Pentecost ani pususu sa o so na mse o so nya Pentecost na ko sa o ma me na de o mu wura o hwa wadi mfie sei be 60 plus eno ni kunu na te ho se ni kunu na frim na je se Grace Boahe wono nsi dan ho o si dan de ne dan ma han awo yi mamponten ha ono na ni ntom ono na wa je o papa de na boso ye na de akura na ekoso o man mu ye de akura da kienim se ka ye asem betuo ye ya ki adwane ya ye adwane akoto asofo ye ka se asem betu ye ya ye adwane akoto nyame nipa na wo mo so ye de ko ye de no benya president mo o president da ne post no Grace Boahe o Pentecost for penny for ateme kan asafo bopo bia ontimam se nyi asafo bopo bia otim wa kwa so 30 something years wona ne nam fio e bia no be hwe ho akọ ono de onam fio ye ninua Grace Boahe ninua e friend bedu Grace na muti Grace na peja ti mo ya sure say Grace Boahe o tin kura Bible preaching opani du na odi no o debi
Echina just me producers co Grace Buaho. Me at 20 cause ya sorry bia. Me buomo papa mo chire binti. Omo fa osika wo ho. Se wo contrary to omo de no be tu asen. Omo tu asen yo. Pato ti se na no ko se de ko hoyi. Ye ko obe 2 weeks na omo ka se nka ko se de yemla. Ti ko se de minimi ni na ko. Ye ko en se na nka ta na omo se ayira no. No my photocopy. E dey akwati Asem Mpe Nipa say if you na ye kan wasem dey o ma me dia. Dia bompa. Dia bo empa. Snap mo. Dia bompa. Penny moi se me re ya ho. Yeko na ye ne ofie bitters enkotwetwe nkomo emna CCC. Efri se wani gi a obetumi atwetwa bi owura hososo obetumi atwetwa bi sande ema omanfo anigi papa enuti se ye ko ofie bitters hode a na yensan omodi abadwa so eboa ama omanfo atumi atwetwa bi na omani gi aba na wani gi sososo a ne ade aduane si wani mu a utimi tibidi pa eno ofie bitters enatumi ede sansa no abadwa so a omanfo atu agusuo na media binya menka na ya na menka nsan ensa bi aduru sa ya duru fie bitters no ensan ya duru kama pa ma me mo akwa aba ya jawofa oba pa bibia boko yankopon adom ofie bitters no amanfo ayiyo omaponto omabadinto bebia na fofo aboadim se wanyi ofie bitters aboa na wani agro no yenti wanwumire medase de di kan no medentia ebema wohwefo ene watiefo enyina nyankopon hye obi bia se mama yakwanya ise yensu ye monwura mu bi na ye ma won hu ene na bia ni je obi ano ensa papa ewo ho ene de didi agro agi yani ma bibia timi wie peye enwa ni efie bitters eye edro ensa enso so edro ewo mu da bia me kase san kofa no yenchi Ghana memu de wo yenchi a ya sade ne nyina eba ene no yenchi mu bia de bia rada se wo obi a unfie kwa enimu kakra ebia 50 40 30 kra no a ye ka abibidro ana bitters ahodo a ye di kan ye wom emaye enkwala brem enenna ye se ensesanya bakakra nti no ye nananu bi ba still no kra no ibimo eye enunti na ma ya de bebre abesue ye so a ene yehu baby idea kra no ehye afa anomadro na efie bitters na nase omma yenchi enyira de biawada enti nubrane habama nan kano na ye nananom ehye wo chese kulamu ne ye de gugu da semu baby ebenya bia no na ye no adre kama dra no pa na wo ko school ana wo ko adwuma wo bie ansa no wafrifie no enne wakane nyina abom ena ode akọhọ kakra bi ede afra enti wo num efie bitters bitters de me fan se ensa wo mu de nanso so onum ana wo san so esa wo yade ene yade tuo te se bebre se de medical ka se ene bi atwam ne bitters chese ya dia kan ye ho aye nsuo aba besuo ye da bia ye kwa ye num bi anopa wia ne anumre na ye num bi ene na nasi yade na budodo enkwada nyina enya yade first wo behwe na se obi o prostate anaso obi enya stroke diabetes ayi obi a nurse obi a enche na wo be free wiase akọ ana obi a wabo abrewa ana akokra nanso ene 25 years 30 years na onya stroke ene na no say wo de fie bitters aba e de amount so when you free 18 years konkon adia wutimi no bitters ya ye ka ho asem bi woni bitters no ana woni nsanom a enye mekamfo efie bitesi e de ama se wonye bi na se ono no mo a edu kwasia da na woni wafefo bi ehia na mo bitesa ana ensa ahwodi wo ma de e bechi adwoada ama okọ adwuma nanso so afem hangover bechiwo asa osori ana wutu ahye wani su nyina na eduru afa obi wa no kra na obi adwane efie bites de enye saa na tie de biara da me se wani de nya obrasem se wonye nya 18 years enkoto fie bites enom enkasa makase o eyensa enso adro wo munti metimi anum bi na emomogu fie du nwotwe dia eyensa enso esa ye adro wa wo honam eta twetwe wo no obi a usisisa eta ye wo ya bema okọ ba ni mu a
na ne ho popo wo hu oba na wo pe baabi afa no efie bites na ebetimi aboa wo medafo ma memfa wo ye number no emma ade kyen na o pensan bi egu aso ye baabi a wo ton sa no pese nipa betwasia ho na wo so se de nkofo bebo demu wo ho no no memmen da numre fia da numre ne kwasi da numre o pe doma just wo de fie bites ewura waso ye efie bites number na egu TV ne so de na enso mo etie radio ni nti number no 0594 39 94 0594 39 94 number no ena egu television no enimo no enti se wo pese ade eche na ba bia wo bia na nani week ye sorry ye net zankran for ofre sehwefo ofre ni nyina no ba bia wo bia no wunti ena yaba ena yaba so se ye no ba bet na mebi atwam no te se wote ye nka ye se de egina ye na so a ye di fie bi tasi wura fie bia musanse akọhọ wo mu de ne nso enye akọhọ a wo num na te se wo ba bia kra wo paboa eda na emum eye akọhọ a ena ye de ba na wuhia afa adwen e de amani pedua no eni ba bia akọhọ ye o ba bia be fa bia nti na ye di dokono nti na hospital sawodo a enwa do bebre akọhọ fra enti engeki kansem bia mfa akọhọ eho ema mfa ohaw bia emrew akọhọ wom nenso so eye dro enu nti sawon pese obeba akọkra ntem sawon pese obeba abewantem yade ahodo bebre na wonum efie bitesa eyensa nenso ye de dro gum nti no enkase wo kọ drugstore akọakọpe fie bites dabi yenkase eyensa edro wo mu nti no wo kọ drugstore bia obenye bi nyesa na tie na eyensa eye dro de okọ baabi eto aduro bia no ye to nsa eho na wo benya efie bites ato etisa na wutie me na wo hwem na ya na wo nipaduam eta atwetwen usisi wo kwa ema edura na dro wo be ma na adu se fon me se wani de ni ahobrasem se efie bites nya se yen senti no onuma wani su bedura mo akohia wo banda bi nemo onuma me na yi usisi ma amaman entini na entimi pagya no efie bites nubra ne ade agumo no ebe boa ama wo be ma etimi apagya ema no so a banche da ho ebo wo de se wo watimim na wo da ho no efie bites be di wakadremo ama niema nyina akoyie ediama onunum bi na niema asisi wafiti kurom hawo ni nyina no efie bites betimi aboa obabi wo ho wase mebu minsa emma mesro medical catcher se eya alcohol nsande nanso ye die aduragum nyese yafa alcohol na na edi nsu afrafra dabi fd amma ye kwan se yefa bites imra bonten na emeboa emrantie ene mabawa ya de hodo edi wonya oba de ofiti kurom no ewo se bayiye kama entimi amakra nansa na nan de ewo se etimi ba obi wo no wase eba baako eba nanu obi wo kra ne de ne ba nansa nanso emeye se eba nansa na utimi flow yi a neje se ye normal efie bites ye de no buna ene habamma 20 minutes kana niema no ene ye de wentia kakaduro ene niema bia oba de siesie no ho enti oba kra wonu fie bites a esensiesie kama ekuro bia betena ho na ma wankasa wotimi hunu se eniema enkoye mfama oba bi won mo ne be mehia obeti nisuo saa obesori ne moja edi ekire ne ade ekuro bo mode na pe fie bites na nonom wonum a woji wani wo mpaso no na afa ekuro bia so wo ho no efiri ho ema ho eto enti medical catcher se enye nsan ne nsa se me call don sa me person obi se ni ko bubi na makeka bia tere mase wan hwe ade ba chimo wa bo no prepraw na emo musime de bites de me pe bites sanse ye de drafra bites adro wo mu no eno ani efie bites enti me de wusie no na wo hwe TV ne so afa ye number no na wo awutie radio so number eni enu amebobo no wa bo modern afa na ade eche na wo wura ba bi na wo refi ensane dia ekra eyefie so wo frifie na ekonti okwa wo se hanso ye fie enti ma me fie na me no mfangu ma ade so me pa to ye number no 0594 39 94 and after 0204 85 00 efie bites ye number eno no ti bo modern na sawo no msadia num efie bites na ade echi a wasanya ahwode foforo
e de akọ adwuma so beebi apese okọ bia no watimi akọ beebi apese oji wani bia so no watimi agye ama asomdwe aba bema de wo ye obema sam ugina mema duo nyina nam e beebi a wo ne oba ne hia no ma mema nyina anionyam e wo honom ti se wo si utra se wo ba anim na wontimi pagya wuti a ade be tena fe na obe fe ne se watimi apagya wuti a wa kasakra wo be feel say me so no fie bites so open se so open se ade a chenso a wo betimi agina wo na so enti efie bites de eye nsa na nso so adrom efie bites o se udedem enti maniema nyina enkoye emfa o si fie bites so de udedem wow nene ne mo fa baabi aso enti de o te no fa enti o ka fie bites make fie bites udedem baabi Medase. Okay, ya ni fie bites na etwetwen komo no onuma hangover bi ancho efie bites onuma hangover bi ancho manfo dodo no a na di ho adanse enya asem ketoa enti kodwetwa bi kobubo bi na ma enwoma nkonkan aponto nya badi nto nya yiyo no nyina no ofie bites betumi aboa akwani asa nyina so ye ko tafo ho enene bafo me bom ntabam na de menamfom na me ko tafo asem wasi tafo no nya asem ketwa de beg na ani brad pani pebi afa enka ne me na menim se ye dwane akotoa obi asem atu ya ne ekosusu hu akire obi na susu die nim no na ne agimu nyansa ene akwankyere de a na enyame nipa o ne de omo na ebua me agidai anasa Ghana mra no nhyɛ danim What's your friend who say? Grace Boahe. Grace Boahe. Only Unia Anabadi, Omunyako Pentecost. Presiding Elder. Presiding Elder, Oba. Grace Boahe. Mammy, and Pump to say. Janadum. Brandy Mukakra. Janadum. Bibiaboko. Biaboko. Now, so they say. Mr. Adwata. Adwata. Pacho I. Mammy, who could us as no, Pacho I. My who abakosem kakra kwan yo fa so toye assassin the minute na eti edamusi a what the for him bruno ana atem bia me kache ne se ye manu nyini enti no on pasasi binto so onyiska on pa binto na onkoye pie mienu bi na ye nkotene se maami ampa enti wo mo no be kache me se adwa makonya assassin ni bi ana me se papa wo hen no se wo hayya ni okokire wo okokire me to okokire me tem bia no na wo no wa bana dwumayefo no ebu ha o maba samata ajedu sisi ne ekọ nti wo mu gusu ya adwuma no a boy bi no de hye nsa bo ne fe ne bonsu wo tiase ba won tiase bonsu no tiase o ye danse ni kese pa papa on ne bi dia danse kwa wa hemfie no on ne bi dia danse ma atafo ahine ehun se bia ene nakwa nti oni papa ne ya adwuma no a nti me de fi ona me ko biem nti ekọ ni mu no na msi debi meko duadua banche ewoso nti mia ni duadua banche ene moroba ewoso papa nso kasam nyam no one ema mienu aware wo mka me ho e ba sa obu amfu debi me bu amfu tete awade ne die wo monte ase nti so de takashi sa nti o ha na ba na ba ko bebusa ni smata jedu su wato asase na mse na wo na okunu no nti one oba no so kohwe one akora we ma me nso no ekohwe nti ne je se ye miensa ne de ye hunu ba bia prot no wo enti na mo miensa nyina tiri ko ye adwuma wo na bi na omo de weti ha weti nti me na me ne eti okay nti me na but no mo miensa nyina mienu na ka wo ho no ya we se jedu ato asase okay aka kire wo mo nyina nso sata no a wo ne mani nyina awie no nya hu we se wakowuwe wa ha ansa nti no ye adwuma no ma bonsu no wi adwuma no ekọ ne soro ne tsa hoden no ekọ fom ne se ato no moso no na o ka kire boy no se de ne ho ekọ fom kakra ndi wo mo na o ka kire me se okọ baabi akoye adwuma ye force man no enkran ndi wo okoba na okoba na o ka kire bonsu se afi de wonyi sika bi akoto enchanse ne nyina boy no 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 ediri akoto enchanse no di begu edem eye bonsu no ai oni bonsu no akoto enchanse no di begu mpase eni mu ne kyesa ahoden no kɔ fom na ɔkɔ enkran amba ne kyese fufia ntwata eja akɔhye no foto oh opani mi kunu nsun ene sisaye oh ensun
Monkafra. Monkafra. Nso busuo no be fie e be ka kire me se me kunu awu ama mo gi adwade bibia wo ma me ni unua memo nko na ba dem no mo ansanso no bi anwu mu botrum ayen kaidum ai o mo sa ni e ka se e kan ka se no ana mo se saye e se be gi adai accident ejane talk kan ni mo ene jatum ene o mo tika ni nyina wi satem na so mo ye nipa edunsu o mo nyina ni driver Mushi. Mama, you want to asem where ya pa. Enti fi o mama menti me amore biemu da e beto sam na mto. Ontime. Be makura man fe bi da e beto sam me. Ukuru we no adim fie sei. Satam na mo be 40. E me nya 50 kura. Oh, eni odo ana wo ma no neso. Ma be mo. Sa ta die na. Be makura anwo adwen ama metimu da. Nka metimi aware awo bi kura kan. E ma no. Ya ni nyina mo abusuye munim. So etu opo se wo hye na yentumi ane da no adwade nyino mbagye oh pan kura me de hye nyema gu so ye ma ne mensa ne totoye e wo me pass sisi a adwade nyino mbagye ye gibokiti se ku dware no ehefo ne bagye ye asaman se ho no firi ti onua maamo ene bagye ye ayi wo mo bagye da wo mo bagye da ye o mo ne bagye adwade o mo ye wicked alam sa ni promo mo so wachi na adwade de na mo se asante amemre e de koma wo enti wa ko se du de ye du di ade me minim se wo na wo ye bibia e wi a wase adwo da bi o me kwasem ni mu a me nua ma mo bekumi na ba ntini yi ne ho firi adani nua ma no mkuratuo so wo mo enye che so ma me se adidi ne de no wo nyi ne ho firi na wo ntimi nkasa tiesi ano wase ba no so tiase wonde wawu amene wu tiesi ninwa onkuma aforo makasai tiesi nkuma aforo ndo makasai se miensa sa ka miensa enti tre no na agi we na boso tiesi se mienu ene tifi ho miensa ma kwa nduku ni be ma ba ko tiesi ame no kasai die efiri se edani dru lente na ye kwaji wukuru insurance di wie da no mu ankoda nu bi ebesi ne ni nua ma no na afa ni ani se akra we ma me de wona ekwacho de ne se ni me ma me nko me ma me de oba fie ho ebetena ho e me dan no wo mu no kla mpo no ono a ne e ya asase nto no a ne ye e no kotene ma me ne kotena adam ho no me ma me nkuma afo no ka kire me ma me se wa afo no e ka kire me ma me se obetena dan ni mama ya hye papa aya no kure omugina omutumu so ka se ma me ne betena wa me ya hye e no kure ma me na ntimo antena ho ama o ma hwe me ma me ne wawu enti ma me ne ya da me pato an ma me ya no so ko obi entimi anfa na mi se be ma me ne ya le da obe 2 months obi entimi anfa na ni amehwe ma me no o mo entimi amehwe ma me no e de be kwa akogye da no ye behwe ye be kwa akogye amia hwe o mo se mo di tu ni ma na ye be tu o mo emra wo Ghana enti ko bi wa e bi tu aso kada che wa wi odi no enti ma me no eti fie no mo ka se ma me no ebetena fie ho ama ya hwe no ampa ma me na enti ma tena fie ho ama me ma me free etu ma me kwotena odi bosume sei emfie sei o kwotena odi e bia otwade mfa ne se ne yiem ye ni wanche na jese Pentecost mpaye ana se enwumere enwoma asore panyini o ya asore panyini pa thicknesses eno so betena wa me ahwe omosi o ma me ne betena wa me ahwe ntomo ne me ma me ne ye ntokwa gidigidi kana cheche se dia na pesa Asem Mpe Nipa ye ma ho e ba to mana na e be to mutu fifio e nyamu fie obi sanse o papa dia e sanse papa dia because e kwa nfie no o mu ko twa ntro se e o ma me dia e ma na ka sa asema mo ka no mo nkon samra o mu ko ba mplan sa be ka se o ma me dia na ka se ni odi asem na wo abedi fo no eno ano no ana na di asem no dance ni ana man bondi ono be kasa ye ni na ma na tafo se obi a watna wate bia nim asema ye ken o kasa ni no o mo ina dance ni kura ama die hu ne obetena ho ame ahwe no
Omuka when you ordinate ni aba ordinate. Omusa ka the same thing. Omuka the same thing ni aba. She said, "E kwan ya me ma me fa so wu ye." Sana fa so. Sana to be fa so obi wu. Eti mi no so yale da hot 3 good years. Ono so ko. Nansen ena Nyankopon adom. Mi nua no ho ato no. I say oye adwuma. Na to na me se wa ba. Kada che na betra mu ahwa manfo we ne mo mfai. Obani. Ojo wasi ni fie wi ja se waso. Ojo wasi ni fie wi. Ne. Ye betra yi wo num kasa. E da ri Nyankopon. Wasi ni fie wi na odi ama ha. Do ye dicknesses no ono wasi ni fie wi okona na tafo hema ho na na mesro mi bodi aka asem kakra na na mefuma afa cheme. Okona na tafo hema ho ko ka kire ne se na na me masi ni fie awie. Okay, so obo na atafo hema din no ye nchia na atafo hema anwumre na me bofo tene ko ho ye Asem Mpe Nipa no ye tumira ye kiresie esan se ye nchia ya so nti asem ebetumi abase asem kura mo kan ka mo boa ne nsoso no wo se ye nhwehwemu ekọ ase na ye atuo nyina no ne ye totoɔ enu nti no ye bofo tene ko ho na ye nti na num asem etientiem ne ye hwese ye betumi afre na atafo hema efiri so ka so bekasa akwa abakoko sechi oboso mejo so okoho ko ye hwehwemu ensem omo kan ade ne kosi yo ofuso esanse ebreninti edi kan ma memfa me number no number na egu tv no so no entudwa ya na edum bia amanfo busa number na 0244 me kama se mo awade dia ma atwa kan no Matias ye entumi fa no nto ho mate ofuso hwehwemu na banka ho the tia me ka setena se no eno na hwe ne yes about Matias here the other kind of meeting ana Matias here yanko yanim okay the tia ne say yeko na nata ho hene ho Sunday no na ebra yeko ye no ye ne omma me na so omsewa na ye friend Grace bodu no boa he no ekoko di nkombo ofosu me koye mkoko refio Kevin sa o fata yin toso mikodu ya mekoye na maame no sika ekura na wodwa banche enti ye maame chia no medame wodi kire no baabi a mi free medame wodi kire na maame no eso je me fe so ebram bi ma no se mekasa na maame no se ye nkata ye ni ye mompaye maame ne ma ye bompaye ede Nyankopon ase Pentecost me na meka kire o maame ne bompa ye wie no ansana o tieme no mu asem tie wie no busa amane ye na busa nse na dawo ma oni eya nkodai o se oni momo ana busa na se na dawo ma nkodai di asem ababtu anim na se on papa ajapade ensewa no mafa maame no Grace ne ka kire me play se enkwaa se mo ka no omoboa na asase no anase fie na eho no eyo mo maame a owo mo twotwo mutwo ana esi edan no enti sankrai kase edan na yo papa dia omo boa eyade a omo nka na kure enti no eyade a sankrai kase omo papa ajapade no enye na kure ama mbusa na sa asem no eba ye na akọ tafo ahimfie wo se ani ekotafo ahimfie mbusa na sa ne ekokosi sei wo se die kosi ho de ontimi ntire mu ne otena so eka ho yedi nkowa na wo se ni abaako ebaaye obaaye asama okata ye nua maami Grace ne se de oka na oka se ye busa na asemu a mo onua no ene otena so eka ho na emom no obi abusa na onka se fie no eye ne maami dia enu ansi ene mo se bema baako na wa no ho obaaye no ofa na taade se ye bebusa me kwan so bebusa no asema kan nyina se efie na ye nua ma mi nua nkito e kan etirem se asase no ene dan na esi so no wotafo ahembro mu no yade a omo maame ene sisia eti sa brantie na sa brantie epa baabi ombeko bia no omo emfanko ema brantie wi se sa na okade eduabo na ba mu no ekotafo ene wo se eduabo kwa de we kura embencha no so we na adwe so we ni bebo bia na edua na we ni bebo no obefa ho asato na namo ewo ense do ofoso mi fi wono anso ana mba na natafo hema ho me ba bi sana na natafo hema da natafo hema je me feso asem o kanya na se eye no ko enkwa di asem ba ye no omo tena se e wotafo ahimfie ema omu di asem no na asem mu di ye no
omubua eye we mu sewa no efo ema omubua we mu bem enti se dia nkwane ka no no kwa enti Sompa Asem Mpe Nipa se omo bi ye betuma dia boa nkura no na omo sewa no so mbefifie ono mu a omo supporto bifiru na ye ma na so ana court na natafo him he ho na mekoto ye na da enam se ye bo Sompa FM Sompa TV nti na esore ebai ebetra konwa so ne agye so na se mo kan na ne se woni de tafo kro na ya tetere no ya asomdwe man tafo empesisie tafo konwa na empesisie enti obi bia na wo tafo ahimbro no ne keka wo ka obi ano se woto na yo hene woto na yo timamuni na so bembo bi kwase a ono na tafo hene so omu ye paade a onti ase ne o kina so eka ho na asam na emrante eka no wono na tena asam no so asam no de na wo ka se wo se omu na nabi a wo ye krata de ma omu no esanse no mpese abusue no betitinti ena oka na no ne nkwari na so omu yam na emu na ne wuye no wo se we mu se wa na ye na adwene se opese ode nkura yi ana so omu pam nkura no efifie ho eti wono de na kwa se won de ewom se Sompa TV Sompa FM ye boa de na emu se yetimi boa na nkura no se ko tumpo a na se won wo mfa wo ene baabi a wono ote obedi nkura yati ne nhwemo wo bia no esanse wono aka wo bi ena ko lance ede krata akoto ho sanse krata bia omo tem se eno no eye krata no efie ne yomo dia no krata no na akolanse ede subo akoto so tabuno wada akoto so na ensewa no ko no mu a enya dia se omo chese asase no na se fie no omo se wo claim se omo dia no enye omo dia wo kina so eka ho eti enkura no se omo ba ha no mu a na se nyankopon ya do kina mpo sa akokobon kokoro ni ade asem ko baabi a on na natafo hene obeta nkra yati no ahwe sanse na natafo hene ba be wie na asem o kan na se ene enipa edimu ya dufu pe na be wie no wade amayofo ni binimu etayetire wade eyetimamfo ni binimu etayetire se edufu penti ene ebinimu enka atiasefo ho enti nkra yi baabi o de asem be ko bia no so empo no mo de kwa on na natafo hene wotatire o kina so eka ho na asem a atian se ekotafo ahemfie no na atafo ebu nkoda ibem sanatie se efie no yo modia sanatie ti bom se wanum so omuntu ne o kina so eka ho na abrantie we ote yai ofo maami na ono bompa ye no o se abrantie we mistake a Pentecost maami no eda no o se abrantie ye otime sani faso yi so mistake a no di agora asam ebeto no maami ka wie ye no maami ne baba bi ofie ho ono so pie ba ye no o se abrantie we ya hwanu wi ya agora ebeto no ana asam ebeto no won hye bi da e wasati so dovo abrantie oti wei ne nkwa eda esemu to so maami ana sa na atie eye henya eye kunekuna sede mgo we na meka eye kunekuna esanse so bi betra wa me ahwe ntu ya no agya akire de ehuna otimi nyo foko timi nyo hu etani tietie mo anse na atafo hene se babi asem be ko bia otitire no sanse wo hu se ensewa no epese enkurai babi a omudabrem ene babi omutie kura no eyade ono na atafo hene wo hu nkurai a na homete ntini se wa no epese omubu nkurai kwase a babi e be ko bia no otitire okay Yakosmens Vita Heba Mesha Asuye na orofo sa duru wi no anodene sa semens no anode papa enya asem ketwa kra na semens Vita Heba Mesha no eya duro bia so onom na ye bema si e kasem paso agro ade a enie utaso ani gisi ye waya o chenkitagene ye waye wangwai ifiri se akoye adwuma wo widie nimu ama wo system ni nyina ye kama pa cement Vita Heba Mesha na me kanfo nam de ama duru ba bia osisi eyo ya no unum bia ebetumi aboa wo oba nom bema enso enom na oba ma pa no a empemu agro no waye mmere no saya duwi na me kanfo na me de ama cement Vita Heba Mesha ebebo yi papa eno tie kopa bia kira kwan ne enom na yefamiemia ye nkire wam ebo mpa so bema de wuruwura na de kyen ya fro mi wura enye kokwasa bia
ma yen kan chiro se nyedie hiani ekoba ne sa wani begu ase eno ti sa opese empaso agro yo de nesisi yade bi edaw so etumi kopa ade a Cement Vita Heba Misha and I make comfort na me the amount 0240616061 0240616061 and 0205573355 yekope Cement Vita Heba Misha ni bi yetwitwa bi na yebubo bi na nwoma enkonkan emfama obo Heba and Medical Research Center wo fra obo se men kan kiro se ede yade na ade ba na so ya wotumi entu ase emfa ema wo obo so wado ato adumanu na babi asofo ma me eto ne dokono na ho ene obo Heba and Medical Research Center wo orofo se ko piem ewo obo Heba and Medical Research Center enura anim fidi a wo mu wo no enya asem keto akora wo no a ene ode Heba Misha abadwa so sisi yade ne beko infections ahodo nyina ebeko medical catch say infections no wa adwene be cho say yade bia na abadwina fa baabia atoto nyuro emwa akora yenko obo Heba and Medical Research Center na du papa ode abadwa so ne tu ase ode Heba bitters ena ye kanfo na de amount or the prekese pada no abadwa so nkwamwa no ekutia yade no ebema ne ho ye den immune system no ho be ye den pa yenko to bi ebebo papa na oba pemfo se unya prekese pada no biso a ebetumi aboa ye papa efiri se muja unhia bi ewo wawo so obo Heba and Medical Research Center yenko ne kutu ya de ase ado ato adumanu se de bi kan ba bi asofo ma meton ne dokono no eho enna wudi ne djuma 0257472506 0257472506 obo Heba and Medical Research Center and make comfort na media amount se kwa de omanfo wo kwan bibirofa so a opesike o win big with mega cash lucky boss no Asem se opese sa rafwe udi bi pa de a orofo mawani nda ho pa na omwani da ho a ebebo akwani asaso sika puduo pa na obetumi edi uni fie du nwatwemfo asem enkoso efiri se national lottery for no ensa shase a omu ede win big with mega cash omama omu krata omu de eyo omadwuma ni nyina ne se obebo star 426 star 6 hash wo phone so na wa ma prompt yi na wa yibi na uyibi so a obe select 6 options na wa select ene eno abekiro kwan kakra na watumi ede akwa wi edi mobile money na eyo odofo se unya etwo sa ba no pe na ene omoboboboro no national lottery ade no so ubetumi edi bi kama se ye kwan bibira ba ye fa so epesika eno nti men ha ho kura eno nti no sabre no win big with mega cash lucky boss eno ye beboa pa no kromo ye ho advert ewa fidi we so anya asem keto danke frewu danke se men kan tro se yade ben na de ba na so ya otumi tu ase emfama ye ko dank natural healthcare complex danke se opachi number 2 city life abdi school chen ho eno odi ni djuma wo china da wo ye djuma odofo like danke ba ye no omu ni ho ani mu ase o efie du ngotwini na dank oba kumase mountain so na se de Ghana fo atene so mfa so abruchi fo atene so mfa so no enya asem keto akora enem san yade yemfa danke fichiri dank natural healthcare complex na mekanfo na media ma yemfra wo mo ahoma wi so wa from kwai na chena wo kwa 0244017556 0244017556 yako dank natural healthcare complex nyoma be konkai de amaye pa asa na abota tia betwasu no ya no na maba so eno ne edika ebubo bi no na akoto so krama usipata so anyo no na foye obi ne man so edinsi ho yako computer so bi emrasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa na sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye djuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibidro ene bese o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no
ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo yɛ sciatica expert. Hey sewa me ho acho me na no me bisa kwa so kwa brochu Kwaku afraid na me beko me nkata krani ani me ma connection man for den kofo sika aduane no anya otu edi musa oh Express Group adornment akwanto ayo for opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada US Australia UK and Germany say e to anase visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am person to kwan koye adwuma so obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor runabout a council or more Nation First Light, Tema or more Community 18 Lashobi Girl Filling Station. For more much show for you 055 555 0067 and 0249 000448. December is here. Introducing the Mega Cash Roll Sika Chebia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chebia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Adia, Oma Penny, JJ Rollins for ye. Na Oma for ni J ho ye interstate succession law. So medical catch we asema medical can ne. Sa santifunti na papa no yes amara no free se no for asefo no adwene. Na we di ankoyo for asefo we yes wanom. Na se wa ba kokora de o si o di Pentecost mu tintiman. O betena ha me ahwetim. O ma me koye so betena ha me ahwe akode yakoyare. Na abrantie so agina se ne papa agya pade wo gye a wo se wantwene ho amfiri mu ade beto no. Akina me atwa ne tikuma se mountain so. Deneshi sanka. Everybody insha no nsho ni pa bia wotie no amia ta hotel tie di wadi everybody insha na wonshira Europe nso tumfo se tunya mekase ni ama ofa se everybody insha na banya ne kase amango so fu nyina yakọ na me pa everybody pe Euro krabe na afi asumdi etimi aba yaw asem no kakra bi na medical atumra ntefo na afi yakọ akoye no o kan atwe konkre everybody kan asemi aso obi nko omodin fo fie desi odi kan chechire no ansa se everybody kura aboye kokode ya ade bi ikoso a ye ntena ho nye hwe ho ontimi nyame hwe woni beba ho so ne adedawo na wo twa ho hia na afi wo wi afa ade no fapa nti so hunu se obi nim nokre no osi nokre ni atiri asia se ni pakro wa ye krado se bibi obetima ye ama nokra da ne nkontompo e basa se ni pakro ye nko no so se de ye pese ye ko no so saa ntumi wo fa se fuifo omunyina yie na afi wo ne na etwi wo ne na atwe na aye peche ya ye kan ha ye sidi agronchina ubebe biem no na nya wa na wo ba na foforo nso na ba betwe manso no eno na bi ye nsem da ho ntina di hu so bebre nchirima na omo ntime nkontokwa
unima sole kwa pebiko unima duruso kwa pebiko ni mienu ni awugidie no pe kwa ansana nipa sa akodiri ne Pentecost no ngofo bibiri akata wo manim ansana so wa okọ asori nim no kore no wosi no kore tirase no omfa Pentecost no be kwa akoye wo obefa ba bi Oforisuo ofa bi yi no de abayo na Pentecost no de farakadam it is all trans koye peche no wawura ho mpapa fie no akotwe abeche na abekọ no obeba no bebubu akafie ehun bebo nuanu nyina ntime nya de ye wo dia maka mese mesesi wo sisiri prisie so obi sisi wa ye sisiri bi na sasabon sam kura ne bawu abrabo mu no memma kwase ya mfa na hunu anya de ye wo mfiri wonsa enne bebe ye nyina duru ne bebe ye ne afiri aduru no me rehese nka mpapa wo agapade ne obi ne me pere wonguawu ama mafuma de da ko nipa bone be ni petua no ma bia ba otirim entwese kan fatu na emu ye nananom kwa so twedi ampon kwa so ye okwan bibide fa so ye nipa bone ni ope bone ye ne bone na kokọ wanim simple nya da bia na beba so mpa Asem Mpe Nipa na wo fa no mabachi mu eto da bia ye nipa awurade bo ne ma bi atwa ye ho hye ye awurade dia ni wode gi ade afiri za fa bi gi wade afiri ne nsem ne ko wanim eno no Yesu ma meka ncho sa ade a medigi awo no awatwema nso agi ntiko bo nsem dem da na emu so ode ma wan hweso yi okodi obi ho no ehun no watemu obu asebe tafracha mesi tukwan ojam 1 billion obai 1 billion wo kra man faso wo so mesi ni bufu du meme nemu mo beba na sika na hye ye de ase godi obi wo me kwaji aso mfa mame a wan fa nya no no digi awo uno no wo bika di to bi eme ni mra ye ho so ne ngira nkete ne mpra de ye dia na maka cha so wan se wo tie ye ya asante so wafo bi abofo munyai se sutantan no a sebe se eje firifi a ne mant na fie but eja babo brade a mini aba ma na ne bani se ejimi no munyai na mtoto ne mayi na asumdi mra ni nipa bi aye nipa bra wo fie aso ne bra aka ese bra hunu eja wo ma ganya ne ka na wo na aye ne ehu nya wo na wo kire do no ganya nkwa na ozo mu mo nije na afi ye hunu sese be wo bo adwuma wo di ye to Pentecost mu ni maka me se to me de Pentecost on hunu ne tete no nya no na na mihunu ayesa aso no so re no ankobi asebo nsam ena obi apeso okobi na first su ne ban enhyehyɛ ya na da Pentecost ho no ena metuma ne mihunu na nkani pase yei ebetima gwa akoye dickness ewo Pentecost mu ekura suwe na nko Pentecost what no moto ya na no wa me ya na ho dodo we bi bai sa ono Pentecost ni o wo ba bi persistent million koko 4 acres what the system 5 million na mo imagine koko 4 acres me yangrata asa me tezo 7 years say bani ni ma de akobo ne sa okrata nim na ni pa me yensen ade o sa ma ba ko pere ne sa etima mo nyina afọ do ma ya wie sika ne nteda o me 3 years ni o me kan wasa ko kan jo ma say me yen 7 years ni wa ande yen tim so as wu ya we ne tim ni nyina enam so da bre wa bodam ya kwan we ho atune Pentecost mpanimfo ndima nsole se eda yi gu ye ho finti no ya te ye din kura wo so mpa ye kotu wana mo ade omnya ye hwe omo tuntu obi ntimi nka obi de ene Kristo so mi aya no nka sabe oba panyina oda Pentecost dickness ka first mu chimudu kuna mu na mafiem ni na wade eguo mo sobo ni ekom de mo mani bibidi obi nya ha na de abatum anim ene he jimisu bi se ube hunu pa ade anya ode aso obi be hunu de na nyame sa no chechire mo ufiri bi e Bible map tuna no sa na Kristo church so ade anya ode afom fa wo che o sa da bai won se sa na de na nya sa Pentecost nyame no gura be kuna to agone yeso ode ade ba to no so because nya sa no se mo nye na se ode akati woni na wo ye se mfa njaw apostle go fi nyina o se ko si nyina mu nyankopon no ma som no film na tintintin na ne o mu de akoko ko pension no obetua wo ka se Pentecost nyame ne tiase ane na o meje free suru bezisi wan gatere maso no wo tiase ampa o mfa nchew because nya super na wo dere didi ama Pentecost asafuni din na nsu ye ya kan pani be na be free Pentecost ampa ni o kan ye no kure ya bre wo Pentecost ma sa atam na suo ni ahopopo na ade ye obi dia ya permanent saka se te sa ampa dia na dickness isi gu ani ma se me mo fa se for mo mara mo se ma me no we na ge wo se pani fi Accra headquarters ni ato nsa afre no na de na ade ni onua mama edia sabe tafate ohini mu akra transfer wu se o mo dia na se la wu chromas dickness ugu aso ni hu fi na ma me ye ma hye no adane amomo o me de tankra wa num tin ugo ka ye so akasa atraso na nyamsom ye som num tin a ene ye hoto ye na nke ye nkwa underground a sabe nka Kristo ba ma ye sabe ye koka ni mpire
nyamsom no wo be fato nso abrani abenedie wom wo solve how man ji VAT dem ya so sika de ato so mo di petrol solve aso issue no mo di mi solve wo ka tro wo se me yanka ma me no wonya hweye na me de se mrantie na de be che na mo di aba ha no wo ma ye kwan a ye mfa nche ye be tro mo tuntum e di asundie beba so amoni anom yare no musu a o mo be to mama mo so ma yare enye ba akofo ne boma no e wo ba bi bebre ye toma e di so de so obi nyare a obi so beto bi atu fie no wonu wona ne ga utu ikura na ngamfa so wo so muti kro mwe ni pasa no wona sa enye de hofa wo ka me ye se ampa no obi enya yare ba ako wawie na ba bi akoya ma nipa ya nkwa na onimo ana ye ba bi ba akofo ne wo wi ase a wato watu aka won fo ma de mo ne sa de be si achi no mo nka se man ganjre no nyame hia o ya okay Pentecost omu collection nyina konkran yo oma so yo matri the whole Ghana omu collection nyina konkran etenya wa se ko akusu ono omunum ti no omu collection kura bia si nyina be se konkran asem gezio yene Dr. Patrick ntwetwen komo simadu so Dr. ma honya ha na mebre no wa mantem ma mebre na esta Dr. Patrick Ewofia Dr. Waso yet say and the young corner run. Okay. Dr. Intio. Someone out here, Patrick Natural Health. I will ask now in room. Can get your home on. You be empty and profit the same work. No what is on the corner of the control me by cost. And I can free empty and profit now. If you're back, the tossing me answer. Self you know him now. We be actually one and patrol. Who friend number see you ready to 0243 yawo aduro bia ene yare esa beboa ti da ko konfo no chia ye omo mu hwe ani omo mu hwe yefunu omo mu hwe aso omo mu hwe ani hwe bemma soposo sipi no sita aduro ba ko pe na me kan forma ye fa no PM capsules any PV capsules so ye bemma na poso pem na ko ba nachi ko se sane ma pe wo ba nachi e be fia e do ba ko pe na me kasa we can for ma e fa no PM capsules hwe oketeku menana asiko jo me down ni sare entin ma yim ba ko because feel mu ba no dua ye pia na no wo wi wo mu nsu enti wo ba man emu ye din emu ye du nene mama abai ukoso si bo no wo yire kwa kushia wanko fansa ana wanko twibuo ana wanko twinku wanko no maduro bi kra mutu no yire nhia misrawo enko hawo mu kra ko pharmacy bi e ben ubia heba shop bi e ben ubia wo so pe PM capsules he ebu wo Ghana ba bia ko fra remains apidank Colenac Mr. Heba muda have made the alcohol ubenyebi. Bank managers, lawyers, president, more muchika ko London. Sisi utifa kusa maminchiro wenye me pa chaw teniye. Ubuso sisi muto. Na tubdi aduma no ye aduma ni ya. Duro ba ko na me kan for am. E fa no PM capsules. Mienu onopa, mienu nyumre. Ofa 1 hour time and san wodidi oketeku ubeye adwuma hwe first da se bempeduasa wona yire wo ho a ni yo ku fiu pesa wo adwuma na ukona wo ha na de wakana to na ele de ndizawo oketeku table so ese otumi ye adwuma
fridge so so tumi yɛ adwuma bath house so tumi yɛ adwuma tew obosi fie wɔyɛ din na adwuma wotu yɛ di a oketugu hwɛ ɔbaa no ɔtɔ wɔ si ekuma ho ɔnsɔle o ɔnka no obotu bɛda fokusi yɛ maade akye na adwuma wɔntu wɔnyɛ ni yɛ a ɔsa ɔbakora yi nso wɔ fridge mu no mu a na ɔbu ofu ɛti tie bɛmɛ biara no obosi osi pi na osi taa na wa bɛma no mutumi yɛ din zisiri mutumi yɛ du na tumi kɔba paa de a ɛdu ba kopɛ na meka pɔ ma ɛyɛ PM capsules ɛne PV capsules mienu anɔpa mienu nwummerɛ ɛtitititi a mawie bɛma de wodidi wie a mesi sɛ didi o wɔani di a aduane na wosɛ no wodidi wie a ɛnadwo sɛ didi na yɛ okay bosi fie yi din ɛno no one ko heba shop bia ubenya bi me pacho yare efe no arthritis oko hospital doctor say when arthritis you know ada rheumatoid arthritis or also arthritis eyetu kaseno ne kaseno bebia ho chia no ade bi hye ho efe no cartridge ana cushion ana gregro na open ahead ayere saa na odi nsu afa enim toka saa bia no how bi ba kwa yetibeka so nya arthritis hwe unu bi wo fie na nipa no that problem obeka se nipa no mpa adwuma because we he wo no ho ba wo no wote wo no hu se numpenum emuwe no na chirika said ni kotodwe no isisi no ontime nkoto ontime ntrase ami ba me ho na meba mesi me fie wi me fie gate no kwa busu mi si ani ntimi nsi ho abrahusem be patcho mbese ma tia sese enompe no edidi enyini egenye ni pepe dia eno akono ho enti so ko hospital doctor say when you rheumatoid arthritis or also arthritis and a cartridge in awe cushion awe untumi nkoto untumi ntrance untumi nyehwe sibi esi ye de dadie be hye wo chirikase nu okotudwe no wona ntia ogogoro ase beyi misro nyankopon de enkwakye nya ye wo Ashtown emrum kagetia ho no a bebia MT fiskase no won na wati so me kwan na da bunkum e kwan ketu bi na pai kosoro anaka free MTN for office na efie baako mienu de to so miensa sa fie no amnewo bibia kire wadwene a be patro free number si na yenu nkomo 0243 42 34 0243 42 34 and 020 81 62 351 020 81 62 351 we do manusino oye bema na bema kekao obema tutu ensamba bema no tieni ye ozere bi amebana me ne o tutu za topic we a na say mani abre enye me nyina na sibu mpaduasa omo hwe mawo bebiri hwe ma basisi am no kase bebie da demo a roba ne don bema hwe ma meka no kura nkyerɛw obema keka obema tutu esaba bema no ukokutu sisi bi o ukọ private o chimpa ne nsufita fi obema mu ba ojo so disiri mu pa mienu ebi kura hansi bo ojo so wi a ne mu dedi akiri me pacho tie ni ye pa wo pani ahodo obi a enko won wadu ahodo obi a enko sira bo manu ya wo ya obema ntutu ekekaw nsufiri mu ba ensafa ho nyina ebi timba wo anos wo to ano ho wo to ano kwa no ba bi timi pai na ensuo dam ho ba ene wo to ho no wo to akwa na no fu frasa tuawo me pacho tie ni ye se won hwe ni ya me se one day obe wade so okojo so obe yu be ma je so ne ma me se de se no de fi bi untie kwa obuti se for me sentence no aba ana bi bia ni etonori etusu bi me nyu be di na me se do ba hwe yare we na ye ka ho asem oketeku no kra ba ko pe e wo se fo mu da e fa odun so ni e ba na test no hu se syphilis
chlamydia UTI genital herpes and every crop post to na yekese but what ya no to adun bi nti by the time on the hospital no na jinsemu what's because we last week man bi by ho ono na nti by you okọ washroom okọ fandi so aba sem betra ha no mai ade ya juso no asizi hwa no sadie no kwa ba kopɛ Patrick Natural Health menyo na mo akokɔnfa no chi ni akobɔne wo mfimu ha ana ye de rubber tu be manim ana ojusu twen mu ase ha no ya bɔne ho de rubber na tum ayi jusu no pi because me since am by almost 10 years now yen san bi pese da me pese be san so obi a born certificate ho ban sa wo tra ho ama Johnson no esizi wo me ho a me fa bibi anka wo ko no che ne de rubber no na he minua so ye de rubber tu bi be me ho ha de ho de woni di emu de be ba no e bo ko yen ne ba mo fantu o ye bon na ya se ara no film ha ne apase katita no to you training and some do so let my day e pie na less than 5 minutes ne skill say timu sisa okay entimu sirawo ba me bia wo tibi bi entie niye wonya gonorrhea wonya syphilis owo mpane ahodoa enko be pato onyankopon de enko chenia wotena yenhia wo Ashtown emrum nyesa me say fasa ba bi ensuomka one day obewaji so kodo so obenyu be ma say do so ne ma che de katata to be mem e won de katata to be mem a ye ne ma mienu o sika de a o beto okay o sika de a okay start your way because last year results no October November December die eba February ya eba medu ejira ho a ye de wo batom be mem a emunsia efrim enan na bafie nti dia ese soso ese ka no kwetche ni paro ti so bomam kekaw obomam tutu ensan ba be man ho boman e fom eye ketua bi enyo bi antonio da Patrick Natural Health niamo no bi reusu na sumbie mra ye number sini ni mawie bibi a kire wadwena ye wo Ashtown emrum kajetia ho no a bibi MTN for office kase wo na what so me kwan no ada bunkum e kwan keto bi na pa kosoro ana kan free MTN for office na efie baako mienu de to so biensa e ho ana ewo pato for numbers ni ni nkomo 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 the numbers in bibi any offering e bejo feso ene o keteku ama me ho yefo na asedani bi komano eni ebo ekotru okay ya ne Patrick Natural Health na etwetwe komano se eba yade pa de a ye ko Patrick ho meta aka kirem se papa we ni habaduro no broni vita France abruchimem na ofian habaduro no eni se ye ka haban sempa de a ye ko Patrick Natural Health na ye ko pe ye yade sa ya asemo Asem kese papa enya asem ketwa kra yanko Osborne Enterprise Osborne se men kan cho se wodi TV ni bia badwa so na TV odi abadwa so no nyese TV keke wodi Samsung LG na Philips TV papa na fridge so odi ba ye no so no if America abruchimem na chese na nyoma na papa onu akasa di ho dance ebu akwa no wo wona chiro obu akodua JHS no ena edi enhwe ni mu na ko Dr. Mensa afemu Ashtown tasi rank wo obehu no ewo ho yemfre wo mo 0277 788845 0277 788845 ana 0244 363 663 0244 363 663 ana 0242 026 375 0242 026 375 Osborne Enterprise TV papa pa ni fridge papa pa ni na ye ko
Donek Heba Mixture na Donek se men kan cho say ono any Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital orofo na me ye ko ne akwa ye den e wo Donek wo na Donek se men kan cho na enwumire say be ma wutumi enyina so be ma aduru ba bia wo kwamwa no ho enye den orofo Donek so be bo akwanya sa nyina so eno ti say pe Donek afam na yakwa boya yade ho ban yade ye memma yade pa dia Donek ewo hunuro papa eloti kuma so benya no ubetimi enya ni ndoro bi okole na keba Freddy Mess Misty Heba any ozons sunwane ubehu no ho sa ne nkan ene sunwane subehu no ho ashama ubehu no ho ena dunkwa onofe ubehu Donek ewo yefre wo mo ewo ahoma wi so 0246 727 677 0246 and 0249 208 252 Yanko Diamond Scientific and Research and Alternative Medicine Hospital Donek Heba and I make comfort na media amount yay ora ho obetwetwa bi sana ni je ba betwetwa bi na odofo amanfo pe bia wo bia na enye bia ni bia club bia and I make come for now the amount. Upon Tony Aberdeen Tony out of a club you beer and one club. Only if you do what you have for some causes and say or bapping for and so and for what some and club beer so medical catch was upon Tony Aberdeen Tony club beer. You will last size or you are done temo and not you would you walk and mono dear and our penny in other. It to me a before when you so now on club you so to me to me a TB deeper beer and one club and yadia party a young father top eye care clinic or for top eye care clinic say so ya koda so your penny now so when yadia party for bedam woman o frames a hodro wo de lens ni ehemu a ebema wo de sha wo be fe sa quality sunglasses said the shemi say no o top eye care clinic ubenya bi e wo hodofo CSA suku bi ye screening anase kuro bi ye screening top eye care clinic say mo fa wo mu a ombetua baba beye na yahudie na ni ye ne ya na ya screening na wie ye no na obetumi ama wadru na de gugu wani ni so na wa ma hwehwe ni wa kama na wo de ase wo ye adwuma friti adwo da kosi fiada anopa no wotwe kosi nwumere nonum wo swame wone enum hotel no na edi ehwe ni mu enkane fa ko ana so no ho na be top eye care clinic enko ye fie ni yade enyina enko da no omono samo for sure the mrenenti mame enfant menoma because I've been called Dr. Patrick Kaso say just a fridge sunyina ubetimi abodwuma na so fridge wan so abede let's just say tabletop and I say freezer fridge wa abede na ko bodwuma awotako na ma I say fridge sunyina na fridge wa obede say mo Patrick de to ba na fura na de na chi aya shamu kuni bu the person can say asama yemia mombaka asase na mo ye chin bi se obi se jana shenu se de na shena sante amane no ye gisa no man ade se wo gide a na japade bu mu so a na wo a wo je no so no wo hunhu nyansa sa na meka no awu se de bia ye ka suwanu bi dodo na eno mo mutimi ye mantena sebe mo so ha wo mo tise de ye ha wo mo se ya suwana ha wo mo sa so wa wobi suwani wobi o otwe ma ni nwa ba ma ni wuye no se nkwara mu nso me no no mo manson edan ho se ya dako suwa e kwa ba na tim omukọ moche na suwa bo mesh ne de suwa tu ifunsuo na tata fom no nkwara ni jo se suwa na se na wobewu enti suwa se na wobewu suwa kwa wo de afaswe enti mo suwa no wotie ne a wetima kwaje abasobodi we se dicknesses as anwan na no kwa hwan de ma no ya nipa ne ko yesu ye bofo ko ye hasan na bompaye empaye wotiasem se Yesu Kristo ne friends ne ma Mary o ma right time Moses se Joseph ye hu ba bi obofaye amafo na eti Yesu Kristo so mfa efaso o ko woni nipa na bompaye busa ho sa de ya woni nkula yi de ye the same kwa papa mo bra na se so a wo so ye dicknesses a so Bible e preach se kwa papa mo bra na wo papa so a wasifie e na yi bi ma se ben kweze munama na nka ye dai na ka don se wo papa fie asam na kwa na tafo hene wo
ekwe di asem na natafo na onim ti na oka se wa ebedi asem na bebo no na wa hwema hu se de so wa no hudi no enye pani nkasa kwa na me no saa efi na kro yemfa saa iwe nsuo nyansa saa me de mo hye mo yem ne da ne ba bi na ade no ajapade so ye ho ne ba bi ede mo papa nua no ede na do mo hye mo yem asante fo pesa no man toto watra me do hye me yem sika ne kura akoyi ba na kwa bi so enkwa na mususu akura na se be papa na woyire me boa ade na ma ya bo mo ma ya mum wakoyi papa ya wu nya sika se wo fa sika wakoyi wa ho ma ya mum se di sidan afa ya dan ene ko wie se de no mo person mo kan na ne se asase no e yo mo na dia ana ma me dia sa no person mo kan ana de nyame adawo ma ata frame mabam yes me no ma me npa ni betima ka cho anye duaba ye court ti se mo ka se mo ma abi because no mo ka se obi afre se me musa me se no ma me no mo pe court a ye ma mo lawyer because da ho asem de mo kika no yenti me kan da mo nko because o manya bre utu o mo se si asasa boys bi na koto o mo na o mo jimifo no mo gufie ho no o mo e loke so o mo shi ma ko ten o mo shi ma o mo ye na ma bi o mo ye ni penti mi fam papa vie e na mo ti fie ho because of se Quebec sisi no man support no ma me no mo ya mu tu o mo kwani no mo ti fie ho no mo di safo no mo di bia mai ana sase da ni mu so se ben peda do no so ba aye no we develop to mo ko wa yese mo di enimu no ma me ni pro me se e duabo ana se mo be fa baabi ana se ye court because o emra ye de timi kan je so mo fa ba mo ko fa ba nya ne be chem sa kwa no akwa bi so ba bi bia emra se emra ni wa na mo first no mo de eden no ma na ye adwuma no o penso mu se sa no ma ni kum nipa ti no wo ka sa asem se ya breduabo o ma nipa sue nyansa ba still nipa da so jimi na jimi asem bi en kan to sebe de so wa no na abusuafo de ye no emfa kwan ese na ta fo kwa na sebe moto na sa so mo mu no awo kwa bi so ti e be sre na na sa se du ba bi na so ta machi dia ye so be ta machi be be se de fa bia no ofosu ye robo mo na mra ye juma tete okay yamfa na sekese enkoma na atafo hene ene ohema wo ho sanse se ohwe no kura o modia se ya bi na asante hene kro bi asante kotoko hene nyam kese na se tuoto so mienu no kure se ya na opewu se ko ba ye na kwa akwaje so wanum sika na kwa pammo na nsusu no esanse di udi echiresua di udi kan ntino wohwe no kura na atafo hene aka ene ne hema aka na wotieti akro bia sante kotoko hene anamum nyame nhira no saa kwa ne so na ekwa bi so Ghana nkoa ena court bu asem wi a yemfo so mra no na nipa kura odi fo no wo so ba betome ho na unhu diaye eti no yesa true challenge man nananom mo tafo se wo mu ni pefe se wo mu tifie enye wo mu dia no mo so mo ye ewom se asam no ye kan de ewom se ba bia de be kobi om so ma be dia danse de ne yemu se nananom atrankonwa wo tafo se nananom na mo to asasi ma pani adu asem wo ba ho mo hu se no kura asem mo de ato ba bia da mo to na mo akolanse nyina hu se da bi se wafo edi ade o mu didi nkole enye yemu se nananom se de na o mu ye emu komo nyina me bofo tena ko hode nanso yemu se nananom atrankonwa wo tafo se ede be na o mu ye wo se nananom aka no kure ti ma me mon kama koma ntom ye mwate sa ade e wo no anyira 0551 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 yanko homane so na ye ne atiefo enso enko chase mi kete ye bre no ya ye bia kasi manumpe enye nipa ba ko mienu miensa bi kura no a swa no ma de omo ye no
ya miene no kura ni e fere papa hello ye Boba sote ti mo fale po kire hidi lele kama pa someone said yes where you will be we also are sorry for me but who for you let me abela that somebody that to do because you have a better so far no will be sure when we did some more what is okay original Nigeria no hello Pani Nipa be afrefre udi me breno ya rem kakra be je fe okuku the yenti o ya we kan be de na mo kan na ya no kure o je exercise na so afro system ejina santé fo se ni ya ya mpiasie ya na dan bi sara ba to mu le ko mu bi fi ben na bank na fi ani bi na da fi ko to mu na na ya ko to na Pentecost so fa na ya ki Pentecost also Pentecost ya enwo okuredi ase sabushi ni ofi anko osoro ye ba bi ke mu se ofi ama so we say ni ba ye bi ni tu na mu awon de menko ho my konka de enko yenta ki situation no se waje da na bo so ko Pentecost asori woko one of the men takisa hello better free di oba pa no so free Jesus ma one so kakra ma me no so free Jesus pa can be ma o mo no I can say if I come from any preacher party maybe can say ma me so no be pure month and very na ana joye na je no ko no onwe obechire bo ana kan di ma o me wai ntumi nka o ma sente no nda be dam mo mbo o mo wai okay hello kama pa ma myself to na no so rumba o ma zamwa na obia ho de sa kwaban no ye do ba na zo ba na de o timu de se de wa fisu okay yo papa say 25 o jare abata o de okay ma da o ba ka America ne se adabo de bo na se enko ni ma de hu mu suwa emu wofa emu ma ne de o do fu ma ne enko ni ma o tanya da ba ku mi nu ni se bi efiri na di jama wa abu wo kire ni ba ka se se ba e na mi ke no bo ba na wo ni se ka bo ga no na wo ko bi tro na wo so bi tro na ma bi tro wa so se na ma wo ni ata so anya da ba mi nu ni se bi ama ato ta ka so ko wo chia ni e ke se ba ni wo se na mi ha ko so anya ba fu a ni da di wa ko mi ka ba ma wo le na ni ga di wa mai ka no wo ma ni no le bi se bi la se me di me di no ni ma ne ana da mo fodi ya la wo so travel we ya ke bulas ya me ne o bo afi o nya me di na positive okay ya fa ko ba ko nka ho ya fa ko ba ko hello ye na we adom ko yo supesi kedo ho ya se so kwa o ma me nkata ko kedo nya man tonto na me ho dodo me kakra nya me da o TSC ama na mo se ban bi se yo ye bia no bi ti jo ase ni ko so le ni ko so tina e bia ni o bi jo ye mo ko so fune ti se ya ya ko so o weakness e
we. For prayer, them do we are on what I put it. Oh, kwajo kafra signal naba. Wadofo obi ede sikabia baba bijame. Obi di sikabia baba bijame se efiri to kagitia. Enu nti no se osika yira ne woduku mu. Oba na okyerɛkyerɛ na ye dia na ye dia ma ho. Sanse Sompa Asem Mpe Nipa no. Omanfo agidi wo yemu. No Osei Aboagye. Sikamidia enye ye ne mom so ye hu nipa kroso ano a ye de beko bebi som no de no doubt eno ti akwani asaso no aha ne de dwumadi ne besi mo kama komanto ye mu ate medical ka cho sa de yo de ano enyira eno ti se opese one Sompa Asem Mpe Nipa wasem e wo ha na apese o de beda ya production line no Kevin am the production line ato so amame 0552 05 0552 055593 no nego TV no so no ana 0244 801426 asem bi akiro so bia no na dia beda Sompa Asem Mpe Nipa production line no na ego TV no so asem bia ofu se obi asisiwu fa beda yen ye be nya asem no pomasi bre na ye dia ma Osei Aboagye ne ha na ye de Sompa Asem Mpe Nipa eba baba besie birthday wish wa ha o makazebu producers na tamafra baby o wan pa made na manfo baburu me ne birthday wish wa ha ene to manfo pinu na edi omo awoda mani boss wa ha o birthday no wa ha any boss wa ha baby we every Gloria oh yeah juma 21st clinic here oh yeah juma 21st clinic here no say dine tabi na ene nyame ato ne nkwamu no eno nti dine wadam for pa Gloria oh yeah juma 21st clinic o say o ma awoda pa kama pa we enso every owusun kwantabisa oye adwuma Sompa TV Sompa FM me producer baako a ose ohema enkoma ohema ade papa bi ye behwehwem bebdi we be se da hwehwem ohema ade papa bi kwantabisa Isaac ene se yebusa bebdi we emfama na akwani asaso bibia da ose na daje na ene otumi kura frɛ ye ma adwumadie yi ye de aba na wie ye beda ase papa Osei Aboagye mene mapamfo yakramo ye ko long time.